wasum na nenso me chichiri bia ma na de abowayase na ya wo de abobra de me de ma one say this world doesn't celebrate efforts, it only celebrates results. The world won't celebrate your good deeds whilst you are alive, but only when you are gone. So stop chasing sympathy, chase progress and win. Ewa papa and so mebu bu mama ati ase. The person me catch on say we ase ya ye womu ya ye womu yi. E we ase ne mfa wo bra wa bra hu. Enti obu anu obenam se bra ma bra pa. Bra ma na me se bra ma bra. Adwuma we bra ma bra hu pa. The world doesn't celebrate your effort. Obra mfa we ase hu. Ade e be ma we ase recognize o. It's only when you are proving results. Ebra adwuma na pharmacy ka ba no. He e ho na we ase bodin. Ebra ne ma fama wade na ye no waye one word be a ni na no eho e na wa kire results nti wi ase beka ho asem na mom e wi ase nso so wo bre so na wonu mu nkan ye to so mienu ne say e wi ase enhye na record o papa yo ebra wo te ase sa na mu ni pate enu nti ya mmemmo modin se obaye niema bi e be manipa hu mobo just chase progress ade bia wo ye bia hwe hu sa de che bia no obekọ wanim na hwe hu se wo bedi nkonim eba no saa wo mfa de nipa beka ho we say you got the result enu nti fatu trim said the world doesn't celebrate efforts but they celebrate results nti yere ho na de wo ye bia wo de abubu bonu wo mu emu nkonkodin na di nkonim na bo se wi ase beso so saa na metimi na makacho memo akwaba e de ba Adom TV enen so ye da foforo frobi na obi so frobi no fa na fidie no to Adom TV fi say ye wo aza oye obrajumade ena ye wukuada papa sofo na apom to say Eradi nyankopa hwe so amade a chie na ena adan wo ba me daye mu ana asa wo de ne deep yellow na me de no ye yeah okay me say blue na nkonko ka chem ze me nko ne yellow no okay sure enti naima aja ewi ase yenim de wabre ne de omre but yenim no ne de kuta bibi sa enti enye wobre ana nya de amanfo ka fa ho anya de amanfo susu fa ho yeah enye de won sabeka okay eno na sasa wo de wani siso enti eno na me mo piafo piao that's right okay ye kasa wo ye bema ana wabobra enye de kuta okay enye record yo ana never rely on your past okay and there eno na twam ene de ne ye de ye kan wasem okay ya ko pepa mesra o gine wani bie wasum na ye bedin komo ene enkomo apai wo fia na no den na enkomo ya hega ofriduase ena watwa ye enkomo apema san wo fia hapen na epem ye no asansan na chi aba ba bia chechira boa no kwa na esan no na nei no esan se menu mienu ye nim asem no bi na bre ba fie yi mu na ye ni ha bi nti me ma hega kwa ba na won hye na asem no ase won moye mu na tie bi na me so bi tie bi hega na what to say bibia ye fine okay we ye curls and I say straight and a bone straight ni bia I say curls okay come on nti na ma me bi sasa no hega boy enkomo awie wo na nam den do ba acho ko ba say wa mama ye friend me hega then I or the camera don't come say 11 years and I'm or they say I'm not kwabra yet okay kwabra na kwabena kwabena okay meba ya na ye ta kan wo kwabra abra enom ne ade obia ne baby a o free ni din a esese ho ntene ma me bisa no because me de nim say kwabena ha o kan kwabra ni ti okay yankwa acho ode kwabena donko 11 years ni na menene etnae nti yetnae na wo bem ye wo abaya ti aware na anyeye egu nti obia eti o nene ye den na onene tena 11 years uhu ne ye den na awade ni kokogu ye bra ho na mehwade ekwa me fa so hu ni se ye busuan pani e friend operator okay obehu na enye ye wonye ni di ye ni nti na mo aye mresa no adidi okay na enye ye ni omo enete bi omo wo asante
chim e fro to kwai okay ena me so me wa okugwa e ho na me free enti omo ba na ebusopen beto me apa manyim se obese omo ba bi e ho obese o de no me ware no okay na senti wo busuya panyini na ene kwabna papa hia ye ena omu di mpanyin komo okay to kwa abusan so ho ena ye kotina ho nti awo ba mu ema ye wo abaya efe na adwoa okay nti me fan say 2 years echi ase na enkoye ye na enkoye ase suban no ana suban ben hega chire mu ana odo na chechire wa ma ene mbaka bo mu ana baby aha nti chire mu de ase atwam de atwam suban ben na enkoye sabre no otwabi ya na ntokwasem ne ade no onsa sma wo ka be ma ne sero osere okay nti asa na mani nka me so me ne na akasa sa unjai okay nti okotwabi ba ade na de ntokwa ne ba he say ebi okra o free abonten ba na okun ba o onu nko ekun ba me de oni me sheda enku sa ba ntokwa no ye abonten okromu ebi o free abonten ba na onu obi ekun ba ensadwa se ntokwa ne bia ebi we ensadwa ene ho de otwabi dia ne ya ne se obetwabi ontwabi dia oyedin but onya kakra guma na chese at free kwa ti me ya na onjai na bache o se ukuna kotwabi wa bonten na o ba fie na okone ntokwa ba kwa ba ne fa so affect wa oti awade na se sanya wo no ne wo ku ma ebi ade wo hunu no hunu sunsun bi no ne kofra bonten ba ma esa na ode da bi kire mu ma menti ase wo se yedwumadie hu ye di sua de ena ene no ade a ekum ni papa ya warejaye ene ma ade a warejaye ba ne bi o betene ni nyina so bia ene ti na ma me pese ye hunu eho no se ye ntwabie keke no okotwa bi ba ena oba no okone ntokwa ba se wo de ovi ma ntokwa no yetimi kwa na asan wa otu baby na asan ase otwabia otimi di atam ma me kro odi na atam me ma me ewo ho oye nti ase me kansa onfi ena ma me me oti wodi kama yi wujidi pachane wujidi onu bi di a okasa ho kula okay na wa amwa no so obejansa no ma me ye menene yetimi ko baabi omo che se bi ase enso obeye no ebi a obe chat to my bed 2 weeks 1 month asan asha ase okay it is abre na oba na nya say 2 years anti 2 years echi na menenu ejai yo to ankomo no so nti me fan say last year ni November December ni ma ho a na me wo hwanyumre bia na ofre me na o say boy bia menene tina ye friend Kwajo Lati ansa na mene friend say Kwajo Lati latte eno so ye de no kwapem okay kwapem 14 okay nti ansa na mene no ebetina no ti me wo hwa na ofre me anwumre bi say boy ni nua omukohia o ba bia ye ton sa na meni masama esi wo ho ana boy ni nua ka che ni say akola na menene ewo ye no akola no enye ne ba ensadwa na se ho a bachane ana asem we koliki ye bachane esa say o say adwoa enye kwamna eba enti no of frame abusam o ka che ni sister o be fi no be ka che ni sister enti ni sister mpo na frame ebusa me say me ne atamatena ba kwa tena dada na me say be ma nua ba ne frɛ o bachane na me say da bi na eye ni nua pani ena na menene ti ena o se nya asema aba ne se ni nua ketwa na ka che kwabena se akura na menene wo ye no enye ni nua ne enye kwabena ba na onu ni nua ne ba ena mekuma no so ebe ka se boy na Kwajo Lati ne so a onu ankasa ka che ne da sa akura no enye ne blaba na onu ne ba enti no
Nina na ba fia ne buafu a okasa kasa nti o kan se onimi number nti okoye no na saa time no watwa binti okoye na mekuma ne frɛ me na me so me cheche ni mu se ni se na asɛm ne tie say fi say ana me ka kyerɛ ne se me de akola no me tama me ne kwabena ni hia ye no na me enyem ena me ni hia ube kai breko a woni kwabena hia ye ena ube kai breko a na woni latin so ho mpacho latin ne de ebe September mo achire ba September achire kwabena ne de me ni hia October mu September na say ni 1 month pepepe there be by me ne kwabena hia October ma anyim October God have mercy. asem no me shadante ase me fa ne say me ne kwadwonu eja 2 months 3 months eche na me de nyam akula ajoan na unim se nyinse no bi wa ya na ye ka se nyinse na fam enom ne ade wonti bi hu asem eti bi da enti 2 months na say no disclaimer wo ho nie ya basre se Ghana ba betimi aye ehu nkrata bi na ka enko commissioner of force so de nketimi ko so affidavit no a wo ba bia woni be mate na woni ni jai a ma space kakra mra mu ne hwese wonyem ansa na wakoto fufuru na nye se wujaye no a se wonyem ye obo se wrong 2 weeks but na da no ni jaye na de chin a wo replace no enti sane ma cross checks no ene ne akofa DNA doubt bebre de abaya ewo mu a na we aba apart from mo my omadwi so mbe chiti ankasa no ye nya cases wey severally ewa ha enti woni be mate ene ntobere bia nya ma ne fault wa woni be mate eya de hwe ne yesue na se woni ni jaye a hwe hu se one why your checks bia se we ye HIV test wakwa ya hu se bi ni umoje mu anso akofo bi de hye na wo kofa no why your pregnancy test why your hepatitis B hu se you are safe and ready for your next journey answer no akọ nyesa da mudi nyin se be free access ho akoma afoforo no because evangelist asema make wo dwe hu say perfect classic there classic because cases need also exactly that is the 100% right. I say Ujaya, okay, 3 months. Why you start testing in in fast. I saw your virus check kura. Virus area. Yarea, I will be man who a bob bound. Virus. Virus. Oh, your fellow, orthopedic virus. Okay, no, my dear. And when my own is a quite no. No, I'm be any ho because no what in the one Japan echo. Okay. Orthopedic virus. Orthopedic virus. I said checking in only say on a bemano. What jive would be anyone who knew home. Okay. If we spray cover whole class or chairman spray any flu answer no. Yeah, why? Okay. I know an Amacano, Mammy. Say, call September. And I would be shia kwabena October sana wo chire by October ni mu be shia no to me shia kwamra October ni mu 2 months time asa na nyi say ba na ntie kwadu a wode bo kwabena na wo si wudi ja na ye nsanom ti wuja no no a prekopena na wudi shia wudi shia late no ba cho de be late okay late na wuja no de be shia kwabena okay enti amane ebo ne ba sa no de na we oye o kan sa che me no ena ni stand ka che me se on be kwa akosa ma aboy no ena me se mate mini hu asem se bia obeka so bia obekwa akosa ma me nso mini hu asem nti sa no afi de me hwe ni musa na o mo nka hwe enche me ena kwabla ese akola no on hwe ni biem tina me de abedan abusuya yen sampa we ani asem a Hega edi aba na mebo ne tofa amu ate ase a Hega se no one aba ma bi a efre ne Latina na ewo ho na one ni begyae no na ye September mu September ni mu no October pepepe no odi hia kwabra ena one kwabena sorry one kwabena starte eye wonu mana montuo ono ni nsusu ye mu no susu se 2 months achi ansa no be fafuro wawo ama kwabena atwoto ni din watu ni din aye bibi awie wo hwe ne ba
ɛna nsadwa ase obi kɔ ifela ne se kwabra hwɛ akwa na wo hwɛ no enye wo ba lateba no efi okwabna agya akwada ne hwɛ abusua no nyina obi a twene ho kwabna so ofi ha mama mi sa no se ansam obai kan the side of the story ne say kwabna na what to say I said the city wodi yesi umie bia na woni nsamafo ko street ne so na enye izo the waka no ebi nim de hin na yim na de hin nim ba the waka say me konum na me ba na me de kasaba no na me say ebi nim enu ni de enye nokre enye nokre ensa ben na wo twa those times no me no mai apetesi na nkasa abedie okay de wo de matches tumwe de ne bia anu bi okay enti enu no na wo no ma na wo ba na wo de ntokwa ne ba ya henfo na ne omokun ono de bia me ne mabusuafo no na me ne omokun na de wabusuafo ya no mu won sadwa na se da bi ba me free insadwa na se ba ya ho na me ku me free a ansa na me ne omo ya den omokun enti na mu mutem mabusuafie me makasa se me fie na ya te me fie na obusuafo no ukohu omo hin na ne omokun se na me ma me wo ho ya metimi betra ho na me ne bonkomo nti obi timi ka se bia hwe kwamra kotwa bi na ma bi sa so waton sana ono na ntokwa no ede ba okay ya basa na o feel say oh me be say nya sa feel because ni papinte wo ma omutwa bie no ase me be say mu say ya wo mu bu ne ha wo mu ana ya na ye wo mu hi say obi fufuro be hu say wo matwa bi ko nya ka say asem akotwa bi wo say fa so ho ne ade me be say me nya sa feel no ba o ka say makotwa bi a na say password say wa koton sama o yu sika koton sama na ho na ntokwa no I started okay na ofa kakran sa o ene de mu da ho okay obey enkomo a wabo wo ne no tena di say ansa nyin ba ana de me ko fa no free awukugwa nti awukugwa na me hu no okay me hu no me ne da wo awukugwa okay na hu no na faze na there it be na watwe okay no ena me ne ye den edai okay nti ye dai no ena me ko hu abusuafo no say me pese ne ba no me de ne be hwe ba bi a mete wo tu kwa abrosanse okay nti wo ba ne wo fan e wa sante a chimstad gbogbo achi ho oh okay nti me de ne ba ye no oba me ho ebedi bosome ena o san akọ ne ma me omo ho nti wo kwa ye no bronya mu ho no ena o san ye den e ba ye ti bosume no obedi wo ho no ye hwe ni say o say atesem na wogina ye nyanu ho ba ye hwe woni ni hie mu no bosume no obedi wo ho no how many times and na wo ne ho say woni ni nya enam nkita ho de o no de wo ba ye no wo ba me ho no ano de me fan say saada no wo ba ye no ana me ne nsa ye de e dai okay so di bosume ni nyina wo ho wo di bosume wo ho okay nti me ne ba ye no tama me fan wo awukugwa no me ne ba ye no an de saada no me fan okay nti wo ba ye no so me kire ne say na satan o ko fa ba o de ne ba o papa amufi ansa na e kire no awukugwa say hona ye na no chifiri wo beti ne mpanyi sem kakra ya konfa na che me beti sa beti aboyi mu kakra oba wo ye nka ma do wo awukugwa dia na wonim fa no say hona wo free hona wo ko fa obey ho baby your friends Dewura ewo ho no okay esa so bibi an ye den e da so ho sese e ho sese ya to wow ena baby nso abesi ho abenso si ho ono nso oye nyanka ma anso ho okay enya no ane kakra wonim na obi a wakotu oba wa kuga wonim ne na no che ho asem bi ade ayenkoi ibra wonim nti yenko nti wo ba ya no me papa mu fiansa na me de ne bae nti wo ba ya me kire ne se me papa amu fie no ye abusua fie efie dada nti ka tetefo no ye so ye ebra ye den enko efie no okay nti wo ba ya na wa ye ebra no saada no me fa na se udi 3 days
ansa na wakɔ efie kɛse ho okay nti eba hɔ no ye didi wɔ me papa mu fie na ya akɔda me fie hɔ baby a wasiu dan nti ɛhɔ a wɔyɛ ebra na me kyerɛ nsɛ me papa mu fie deɛ ebra yɛ dɛn ɛtena hɔ nti ɔno deɛ bɛyɛ 3 days ansa na obetumi ayɛ dɛn akɔ nti ɔno deɛ mi hu sɛ wɔyɛ ebra no wankɔ me papa amu fie hɔ akɔsi 3 days okay nti oye bra wo wanim oye wo manim me ko fa ne firi awuku gwa baaye no oye bra wo manim se ne ne che se enye lateba ana se wo de ka wasem bra wo me late no kan ye no late no o kan ye no se wo de to enu wansa wo de di nkomo no bra me ya me fa bia firi na fa me de aye nyina so aka asem bia kyerɛ etitu aso onya bra free ebusuafio 3 days ansa na wo ba ansa na ekyerɛ no ansa na mefa ansa wo ko efio no ansa na mefa ansa bo sumi mienu ana o kyerɛ me sɛ ne ho ayɛ dan adan okay enti wona ne tena abusumi miensa ansanyi nsan na eba yes me ba hega wo shi akwabena yi kanokrew wo sa ko latin chen ni ko ye bibi ana me bi sa de bi ma ne de ya ti a obi tuka ma me se yenye mama me ma mu go ahead yenye de ne beba no o se me nti ase a ase pa o ba ti ase enti me se wo shi akwabena no wo sa ko latin chen ene ni ko ye bibi ma bi sa mienu me bi sa me nsanka ho ushi akwabena no ana wo ba ne ho ekọ maame mu ho no ebi ana latifa akwan bi so edaadaa wo because emma yenye bibia ye be yade ne be wie no na wani magu ase wa mansan enyina anim no kura bi wo mbia it is better you say it now na ye hunu de ye mistakenly woni kwabena wo ho no woni latisa akoda ya na papa twaso nti eba asa no ana ose nho ayeda adan na msuyo mate nti ono de wo che ansa na osa call ne maame ho awukugwa okay ne ho dan ne de obetena wo nchen che odi be say ono me fan say acha ho na me wo ye anti utena wa kosiso okay ahwa na otena ya wo ye dan wo do wo ye se ne wanim kwa nso obi gugu so ye wa men se ono de mintimi hu se wo sa call ne maame ho wo ba me ho no a wo san akọ obi mu e bia se won na san akọhia de ono de mintimi ye de mintimi hu okay yanko to aso enti ahwa na ja wo be wo ye no ono de wo nyem ye no ahwa na me papa ahwa na me papa suma ayi me bra ba ko ana omo de nsa ekohu ayi me ko bisa na se wo awukugwa e wo omo maame ho nti ono de mene na ede ete ho okay nti wawo ye no ono de na otoni ama nti akwada no duru baabi no ana o se opese amukwatra krom kakra na akwada no ko school krom nti mede ne betra adwaso ye fre baabi nkwanta ana na oti nti wa betra ho no ono de oba ha e be fa ani ama nso ya na me so me wo ye krom ho ye koko ho adwuma nti ewo ma na mapa adu ana me de ama mo ewo mu so ana makwa de makwa sra nti wo sa betina sa be ne se na wo awie wo betina dwaso dwaso nti ewo ma na wo be sra no kuma se na wo ko da bi dwaso ho no okay nti eba asa na fi eduru ba bi no o se onya adwuma wo kuma nse nti dwaso no anya de on tra bi energy wo de akwada no e de koma na maame wo awukugwa mountains nti ehwo aja afi no so ye na ye kwa awukugwa no e na ne maame frɛ me papa ayi me maame ne mabusuafo ni bi se me na me kɔfa ya no free awukugwa ya den e ba ye nti se ne ba na betena kuma nse dia membra ba ye den e ba hwɛ ne ba no ye den e ma no nti ehwo na me kyerɛ ne maame se ma sabe nyina ofiri aso ba kuma ase no sabe nyina na ne te woni ne wo ho na me ne no ho na kuma ase na wo ba obesra no adwaso no de na me ne no ho nti kuma ase de na me ne na ide eja
anokra mpanifo ya antrase anye den mu aware no angu aware no ejaye no de na dijaye no bae o se mu jaye no de na de bae ejaye no de media no de obetena adwaso no ana o se etesade a wanya adwuma bi wo kumanse nti obeye adwuma no nti ekire no kwa ofre me ekire me se wanya adwuma bi de ama me wa ha nti membra be de ebe na me se me so meye koko adwuma na se oba wodo ni kunu wontimi ma mfa na japade entena ba bi na nsuo to a obeye de meye koko adwuma nti me memba enti wo ma yeah ono na me kire se memba na me kwa wala wono wan ka se obetena kumanse wo se ye betena ye ho na ye de aye de ye de aye adwuma nti me de me ye de memba na me no betena na se bia se ukonya ska champa o chiranko wapam ma gine no wada da de ne wa yi fela ni nyina nti wapam ma pi na was ha adentia me hu bi sa me hu bi se oba no ni be ma no oba no be krokro na mo kwatena ba bi na se bibi oba ni nya kakra o me mpa obi o chiranko no aye da wapam enti anu nti no wa ma kuma so na me so me de fa price ono de hi mint me ya da ebe tra ho me ba wadwen ye sharp evangelist wona ye be ma ade ti de me ma dodo na wo sa adwen ne se obenya sika obeja me na hima de tie ni be ma bia ne yere tia o study no okay be ma bia ne yere tia oni yere no nti ohu ne se oba se de osiche na de ye no osi ba bia obetwe no nti atoda bia wadwuma wo ye ko ma nkwa ma wonye aso wo twintwa wane nya mema na tesa nemu ohwewa ohun sa asinalo no wo na what if say bia oba no so no ti wo se wo mafia na nti wo watedin say allowance bia ba beda hu bia wo ti don won ekro no mema ye wadwene bi say oba o ma ne kosoro tiawa on for wonya hwe obetime ja ba anu na wayi no we na me peti nti ye wo sa adwene no ntia ni nyina se nyankopon de ma hye mema nsa ye na se da bi ekosoro sa nti ese oba wonya ska se nka oba from nenso ene ma no nya ska opegya no ye hu bida ti ba ma bia mpese se bi mpraduasa na yiri besa no ho wakase yim big mama obo ade ne bi onka ho we patch up studio manager say mama ma ka sa o late because no problem o say ma papa me ma example bi ma mi bi ni kunu wa papa na ma fia ma me no me ba o de train ma ne mfa me bo na wo de bo wi am ba ma o say ma we first and start Benjamin tell eti transit eti sorry patron fanche me enti no wonya asa adwene ni wo tiri mo be no ada ne ma bi adi fi se wokofa no fe ukugwa na de ba wo nchen wo pene so ekom ne ho ne wo tenae adanti na wonya asa adwene se mini kokuma se no onya ska obeja me dia me the fa plan is fine what say yan kwatena wo kwatena dwaso wo kwatena dwaso no afa wadwene asesa se o kokuma se ana me se me ma fa o se betena kuma se adentia se me ye ko adwuma ana me be hu no me se me pese me pe oba me ne be ye den e be ye ko adwuma no na se wo asore se o betena kuma se na se nso me nso mete ye ho na ko adwuma no nso woni ho me ye sika no nso minya e pa fo be ye den e be je ina sanka wo yiri wo kuro kasie mu a weekends na nko ba akura obaye onu ane ne wade ama wo na kaja wo se kua adwuma ne de wo apafo ho no wonu ye ba ye nso se enye ni nyina na se me de ye den me de ma apafo okay ti ko no da so wa makuma se no wa kura na se anko ba ye den abusu am pese ye te ade we ase ene na ma trimu ye wo mo fan na ma nso trimu ye wo mo fan fi se ekosu se ya NAP mama bebre ho wa ye kate won yere so nya bibi a kire se wo suro se gay onya skato ka pe mewu onya adwuma we ye pe mewu me mpere na e bo se yada e se dubu fun ale anti cheche mo wa kwa na se nkobede se oho tama oho me bo store ma
no did you answer her? Okay. And I was say in Quadano, one person or Beko school or a hot. Now one co school cacrao, do answer. Inti a house ya quite just stop. A house or Tony Yama. Why do you say? Oh, some better commands it. Hey, I know the better men so Udru commands Abacasa, yes, uncle, say he. Now, I saw body, sir. Meaning. Inti Yabaqua, Nanko, ye, I ever answer and I'm a Japadiana, my own machine. I say, Maybe. Now, Prema 17 and I'm person better crying because here wig and only said, yeah, was he? Well, let's take a crying and a fennel. Gentle and I'm person better crying. I say, I'm about to any bibia, Busano. On one a busan for the canocola. Me make what meaning queer fool or don't am a dog. Meaning tickle cool. Yes, sir. Bibia. You suban any. Isn't Tribute dear? Ma Obanum, son, my candy make a beer, and son and to quanin your body. Just some better than I am. No crime a call, no ma, me age, man, me buja buja. Oh, intino. Now we see a damn back, and I could see be and so your 4-bedroom. Okay. Into Menena and their cool echo swear in ya, ye trying. Na me ni me enu na na ekọ so a wo me enu hwa na ja na yonko me a wo na wo ja be me ba chan wo jidi ba chan e ja wo na ja na no na ja ono na wo se won pam me hu bibi won sa so am hwa de e de ade wa why and papa won so why David upe obey bi se dia me pen bi wa wale nti me pen wanya ware na dia nka obesane na tena on the sacrifice inji na wale na dia se me da bi wo kan kasa bi wo ho mami nti wo se me se wan wale dia sacrifice de inji God have mercy upon us. Chese hu no mi nto wo so kakakra oh David mo shake kwa sister wo so hu no bi anto wo so my wife fine okay wo se we Zara na dia design be ni na top nation unse o mature yi bi won ne bo ha no designer wear na show no ana wa mi sa VL okay and no here for design and you British for atade okay unim din no boy David okay enti the intima me bisa no say nyina so ben na be me apart from nsa na wonom no se na de wo kan ya na wo kan de na se wo free kronimu ho badwa so no na wo trim se wo badwa be man man pa cho eno de na maka chene dada because de ye ne say on say me say na ye si dan bi ye ko twa enia e wo onana asase e ho no nana na wa asase kese e wo ho enti ye be ye dan no ni sister ba ko enya ntokwa ma si we film ehwa ntokwa no to aso sa 3 days ehwa na ma si wula dem ko fashion up and obebo ne ba ni dua so say ono papa sa asimu na ne ba ni edidi na ode ma ne ho so nti dua na ye twa no se ye ko wula mu ho se ye ko fa dua na embu ne ba ne kom nti ehwa na ma me so me hu sai me mpese misa me den me kuna ntimeko ene ma wo de fa ho adwene because na maka sa de na eto oyesa no one ne ma me ntimeko ma on ka no kole otimi yi unsa na wa bo ma me aso wo bo me meboa ye fe mpani fa fule ejene nsanyi na ma me afilim ko be ka no kole anko o njina nyanko po ani ma wo bo ade o kan no aye na adwene se ekura ho no won tra ho na sa de na o ye ne o so no won tra na wo timi bo ma me asum obo na ma me asum obo e ma mo flem pani fo tena ase obo e kan asem obo e na o ma me nso san ko fa nsa obo e be bo ne ba ne dua wo ta ma ye kan obo an ko enyo de aso obo ye so ndua nso mi ni mi enu penso na na ye ko wula mu ho e ko fa wo nto ye sa na me se de ma me ye de ene wa ba na so no obi ku anya ono na eku ni nua na eku untimi mpata na utimi ko fansa odem ebe hwe egu snap etu su hwe ebo akola ni dua se ye konwula mu ho kofa enti no kure dua no anko biem na wa bo ne badua emfa wo ne na wade ho so wu a e fa me hu okay well enyina so de ja no de
emunye du mame de se nanka wo so bedo no ene na tena abobra ne ase koye ni yi what you say minimum bi a wako prisons na wakwa ya appeal amobi afa be ma free ordinary be fi abeye ni yi ne te kama ma kasa do kwani ni abure de bia ni abure okay nti be ma de woni ne hu do bia wo mu biem woni ne hu do bia wo mu biem okay kwabra yamra ba bia wadru no wo se bra wo kan se wo kokuma se na wo hu se wafa ne ho adwen nti wo mma kuma so be okoko ho na wodru ye to aso free obra na yamra asem no ankasa so nti ho no na me hu se wafa ne plan se won tena ye ho no na me se no de won ti me mboa nti obekwa won ye den won ko nti kwa ya trans an ye den se bia empenifo trans se bia we obi ye bisa se obi bi ni wo ho ena oba no so obi bi ni wo ho nti aya sa no ofa pra ni ame wo ho ni ama mini ame wo ho no kwa osesa ni nyina osesa wo dem ne nyina de ko osesa ni nyina ai haga ma to say wapom to say efie to say twede ampo nyankopon no woni yen adini ye woni aka ne ye amanne mogedie mofuru sane na techerema da ya bodwuma na ne yebeka nyina ne saseda na yede ma ye nyankopon no November bosome no ene ye ne de to sunsia kakaka awade nyankopon woni yen ekọ ba bia wotie me bia no mechia wate papa driver mechia obadwade ni a wote wapata mechia wo fie na wotie me fitafo nyina mo ye guy wate ase wa wo hye wo dem nso a wotie me no mesre adom ni nhyiram so se enhwehwew na fe asempa so enhwehwew kama pa wo hwe bre no a mepachew sima no makoma konkron abapa ewia donko aha Nhyira 104.5 dwumadie ya wo betie ya tudin wo bra na wagye so se eno ene de wankasa wayere wo ho na wabo ya to peti ba bia eno titie me ene fa phone no sisi a ramo Facebook mepacho wo do Facebook a na wabo Nhyira 104.5 FM ya da mu live akwanya wo ho se wutimi kire wadwen wo nkomo aye bedi ho abusua kese de wo be ye nie share ma WhatsApp contact share ma wadofo no nyina se wono momre na ye ni dwumadie no emum YouTube nso abusua kese pa eno nso ubo Nhyira TV a ye de mu dendenden wo ho chairman nso obi so na ye nyina ye ni dwumadie no ma ne nye kama da me ka kire se wo bra dwumadie die ya buan krofo nsem no ne apa no pomasibre na afei nso yesua de afri ni a ye kan emusebe ya ye ne ye nyankoto nsohwe mu no ye nso ye nkoto mu bi me ma wakwa abanso mra Adum TV unim sa Adum TV de ye waza oye obrejumedie ena wabetu ye nse ye behase na ya bedie midin ade Ohemaa Benewaa na otwa ne short ha ho nka Benewaa no kra eno ane so Ohemaa B bakope na machew ade na yekoye nim ena nso mi wasem foforo ya mede mawo da bia eno na mbedi kan na mede mawo na wode abo kotokrom na na de mede mawo ne say some people will never bother for your side of the story. Don't be bothered because the version they heard about you fits perfectly how they want to feel about you. Allow them. And stress you. I feel query into men stress you baby. I told everyone some will on ma. What shall I say? Kayenti would ye. Enti mini pan into what me 171 maybe sami. Auntie, Madame Fui pass them sitting in city. And what tea I want maybe sami. She. The end word dealing when it's him and one or tea, you know. Ain't one honey who maybe say, hey, na matisse na to saying. Ebasa how so who could chim the akanitrim and one akanitrim won't me pepano. And tis a drew baby sa allow them to think whatever they are thinking. Jan and for no mouth yes in NC will no creno a here approval be a yankopon in him no creno. What I say so this anantia will be very peaceful all the time. Kakra yam be de mount. No. Abega for say na enen koma pai asoa alanche ne ho cheze de demo kama ya enche bia no ye wram pepa ne akonkomo no so okay ma Mr. La Opoku ya eye wo free kire ayase na wo ba ye
na ɛda no wɔka na sɛm kyɛ sɛ wɔti ne suo saa de ne so tie nyina ne sɛ wɔne wɔkunu yɛ apoku ɛna awadeɛ na awadeɛ ne mu de ɛbɛmo akae ne sɛ wɔse nkyɛkyerɛ wura bi agye ne kunu wagae ɛnɛ ɛgye yɛ apoku aba ma Stella opoku enso so wa ha abusuafo wa ha enkomo wei sɛ wo mabako kora fa wani ase a ɛbɛfo wani so titena se kom na gyire wani bie wasum na yebedi nkomo evangelist na what to say na ma me jesu apra bibi aye bokɔ de de nyankopa dawroma onyanku me na wa ma de akyeme de wo mu ahu omuhumi omuyam ahye omuyam atamfo saa omunye nyame okay na nyame so do me chense omudo me pia ti medical menekau ebedi dis ewom okay say Jesus a tray ho aka nyina pa na ma ya bande ya ba akante ne ne ma sa ya nketu announce akase ene de atela te you benya bi are enti ne ba okay big mama now what to say yesu akame ene so who I first I'll be abi that's say me am ho fedada okay na ebi asa be kan pia nti nyame hu ye mabwa ma ade ache yedie e beto adwumadie no so okay abusia trase yie se wo da ho nso ada yie na ye kɔ ma Stella opoku ma me ma na kwa aba e bia na nne ensam na na okan obesesa no etimi mi sane se de odi beda ye no enwa na woda so gina ana omo ne tofa emaye ma me na what to say nyedo mami ebi aye boko okay ene wani mi amefe pa asem hunu kunu no wani ani je bia ba mu nyeizo okay mama na no obebo ye nkomo bi ye to nsafre be me wode sia yoyo waba na nanim me pese kwadu a wode bo no no sane mu na ye nko kwadu me wale me sia be me bi aye fare ya poko satam to ko she wan kawe nti me sia no no wode opese atumi ni me ye wale oye me ho ade wa mamla kwanso ye betina fie me ba no si 2 rooms e woni fie me ba no twa blocks ewo ho enti mi so mbesi 1 room eye so dan e ba ko on fie e ka ho ma ne ye 3 ana me ton mu no ma enti emu no ma no mu ai ye de dwane mu ana mi sa ye dan mi jai dwane die no na me ko ye se me ko ma me mo enti emu won ma anko enti me ma na dako ko dwale me wura edem pepepe na so beto ba ebo mi yem aye ko yem operation ko yem awodi eda no me refi na nka me pese me bisa se bra sa incident ni si na eja ya opoku no we eja ya opoku no me ne wode mu wa nti ohunu bi nti ohun enti anu ko le dim ka ko ma mi bi woni flan titi wa okay okoto edro ho ye de be ye de so anu ansa na me ko hospital no okay to us right enti emu wa na ne na de so ye de awale fo de so te ho ai nkomo bi asem bi ye de ne enti nti wana dako beto plot half plot quarter plot nti quarter plot no na ebesi dan esi yeso ti mi se dan esi yeso no na me kunya se me frɛ ebusua no no so fa na ebusua na me to so ensa okay nti me de coke crate na snap na sika 3 million mbapa na bai na betu so nsa e de ma miwra nti emu wa no na de so te ho na ja ablabo ne boye di ko efom ba emunye nsa te dia ma me bi store awo bisase ahodo enti ma ko ye store no na me da abo mi ku na me ko ho am ko yeduma ti me ko ye adwuma no a me de bo mi ku na otwe bia me de dwabla mi ku otwe me de dwabla mi ku na kasa ni nye mu no ya ye mefuo aye kokofuo me kokofuo no o ma me na ye okay mi ku ma me o ko e no ye fuo le dada okay mi ku ma me no ye fuo no nti na efuo no na ma me no wa ye mre nti na me ku wa hodo na ye fly say asase fo na ba so ma gi asase no efiri masinse na me ye say me wura na so ma gi asase no ma me bla ye den aye kwa ni sa na tie dia na yenko gi asase no ti me wura ye say skani ho na me si yenko nti ye ko twa abe awo ma sister bi e ko to me sister bi wo he fa na se wa koto e ko to me wo na fu nti me ku twetwe nsane nimu no na me so me tete ensane ye den e ba aboye me wi ana on so aso me na me so de besi aboye enti emu won na eye scan enye scan ye twa ba ni we na enye scan di ja asase no ne ma no e be ye paper eye den e de to so enti paper no be ye to so no
Yemi no obi ntimi enya dance ye ntimi me dance ni ye den e de ma mi wura ona we witness o sign bia na wutimi okay me ni ma de ntimi timi asase no ho papers no okay e de ma mi wura nti emu wo no na ja me de ko ye adwuma wo sapase ntimi ye say ma besi store dan awo asase na me kun ye den ma me tu osu nsa no eso ntimi ba mi kun na manye se mi wura be se me besi dan awo asase no so no see you me na wa boa me no see you na me see dan ko fa me kana odin funi tin ye den ma me na me see se me betana ha enye duani bi ye den eni nti se me so mi ye adwuma se me store dan ni mienu a na se wuti ba ko na se me so mi ti ba ko ma edu nwum na e be kaka abom na eja ehu de de be ye meba abusua de nti a ye mama mi na no ye ti asem no ekinye bi ani hu na de nti a ye san ma na bo asem no tofa ene se etomre bi a ono nko a de ode na asem ba no nko a ba wo kana asem no na ye kura ye yam hyehye ne ade eti bi a be ma ne ba ensem a bi a wo kan ye no wo za adane eti de wo ka de edam se de wo kan no na titie bi ma me to aso enti me ko ye adwuma me de bo me kun na wotu bia me de twable no na wotu bia me de twable dako me kun ye se sa adwa na edwa ben sa edwa no me to tiro bonu mienu na ma to tiro bonu mienu tiro no park mienu se me to enti me ko fa no ma ne sa na me yi mienu okay eno no mienu odi twa sen odi twa na sen no say me che enti me kwa wa me be na wotu mienu bi wa na wotu asa na maba na wotu pe no ala inde na esi so say e be che e wa say e be che bonu he e shebu 10 ti e wa e be che enti me to ni seminar odi be dwale de me tie enti me ntina akonwa ni mu o ai te seminar na okay edi ye you know edi dwale no me to no mienu okay ni me yi president edi paste ni me you know so e shebu 6 enti me che mienu na me da ka ho na me yin maton toast ye tete ni bi na me da ka ho na se me da de na me da ban maton wo mu ne se mo de be si no ma okay se bi obenye obi ne si no ma na me ni ho na ne baba abaya bi na de be si no no okay be na me da ka ho na me da abre no tina otwe bia me de dwa bente na ko na do to me say ni mu say me san kan che me say I do fi edwom ba fi efom ba aya na oble o ne die ho enti sanete ya dia me san kan che na memla na memla ntem na memboa no me say te baka mate ni say te dia me sister da ni wi a me de meba na ma ba be boa ne yesu ye wo edwum na be de me wo no ye wo nipa bi wo ha ye ne omutu susu na ye to no edu ya go time a 20 million ni agye da de na de amount 20 million ni agye da amount me jiska na me jiska blame ura me jiska na me jiska blame ura so be ode be ya de it is a sikan woni e woman no dodo say me man employment 2000 ahodo no okay ana chatam na ne enya enhada na se no me koton mo yesu edua mo ti ekotwa mo emu na yetwa ye no am koton ye no me pese obo ne tofa ho se da no o kasa nti wo de pop ba bi ehia pa no na me nko be ma no wono na fe no wabantia nti kasa wo boa no wo dan no ho ana die ne si ye nti ma ba die ne si ma ba ye no me system no makoye no me koye no na me kwa kofa oba me kunu se o de to menim se ajaja ira na ba ha bia na da bi o de to menim se oba so ofa debla no ne ye adwuma na me se a ne debla de ye fo wie ne debla na kofa de ye de ne me se de debla be ma ana me kofa sana me hwe mo na debla oba ana kofa ai ne debla oba no se ai ne debla lu kofa ai no nda me hwe no ye oba no na me se me wura me ntimi no obi nche me kunu me kunu de me ntimi no obi ye den enche o se ai so ntimi no obi nche kunu de a ene na kwe na me se a me nkwa sai me ntimi no obi nche me kunu aja apoku na kansa me ntimi no obi nche me kunu enti ho no ha me enti anwumre no o de koto edi be na so na 3 days so na watwe no de koto ma se ni mu se na yele ba na me se wo yele fi hin na ba o se ai me yele ba nti oba hwe na wana na ye den anko na me si ai na nya we ne me na we fi ne ba amene ne nko ene enwumre ma na duani diwe ka ma ne mu ye edu enti esa da na odidi eyin
ya wo fufu nkwa gina ho ni je ho pa ebe ma ne ma bi so ahyehyɛ kama nti ni mu ye du wie no okay enyombe me da ma ya me store wi me kwakoda matum me kwakoda me kodu ya sa na oba na ba na da ko hye so dan ni mu to ni ko hye so dan ni mu nti enyombe no da bi we mom le ya we di me fufu pe ko da ba bi dia no de o ye ja ya opoku to ni ko hye so dan ni mu to ni ko hye so dan ni mu no me da mankasa ne me ko rade ma me kwakoda enyombe se me ni me kunti to ye TV me ha ni station da enti ye TV na me se ofa no ntoma na bema kai ntoma ne kwa hin atija asi ko da me ye ho ya okoda yo na mimi de me ya odan ya enti me ye se me so no ma ye de ne me so ni mu o so me pa wasum enti e ko ti ja ye Brian ele ja okoda ye enti ade akinye no o so ye me le bia ni bia me ma ko mo ne no enti na bia ne me ye me jabi na ade akin a ma ye sa kan dia tuma ma no enti anapa no wie no oba ye no me kwa me da anti okoda sa ba oba ne wono ena jam dem mo bisu mentimi na ne jam sa me no ma wo ho na me eja me ye da me pie no koda ase ho enti obi ye no adeche no oba na ochi ya me na me je ne so kama enti oba ye no na me serve ne kama no sa serve na no pa no no di ro so fufu na bia o di ro so ko adwuma ye den akọ efu maba na me so yo na okọ ye ena ja oba ye enti asem na nsini metirim na ko ka tene ma me se ade mi ru mi kuna ye no medwuma me nti ase se braba bia nyimpɔmpɔn so no de si ye nti ma odi mirka ba ye no de si na medin ka ma medin mirka ba ye no store na wo metu so nsa ne fe na metu so nsa no de me ho na bobo ya e de ye fe ne se anwea abo e be gu ho de anwea be ka ho ene mi se hwan na we so ye o si an ko sim fe me gu no be ya man o de be ye store da na man ta kira man na betim na me se o be man na betim o ba da be o be man na betim na me so me nti ase se bia na oba ya che na o ma fie hwe me mi sika me wura de na wo ma me fa enkomo obi so onye okay enti dia na wo pese ye gifri opanyini ho na dia wo pe no ka na no wo ka asem bi di sun kan me rese be ma ti obetimi asa ka asem kro no a dia na wo pe me do no me ni nya ya wale me do me ku okay enti ja kire ra na wa ba no me do me ku don fi ho fi me ku no okay be ma ya ama what be ma mu because said obaye sia cancer that na tie de na e wo be ma se wutimi di yiri fufuo pa ehwe nkwan gu so mma wa ya se edu koda ba bi na no pa wo be di bi shem de anu odin obaye abone nkomo nyina wadaruma maye hunu adenti na wusisi obaye sa da si ni mama makonya me kasa asem nukure ya baako okay ade nkontumpo ma asem ko chidi tibida nyankopon edin na e kasa asem ntwa nkontumpo okay do oba na e kan bi e no ye nukure emu bi hani ho de be ye nukure me kan kire mo okay de o mene se menen nete o ma me yale mnetie kakra to ma me yale no o so ko so ma me aba be wikidi afiri ko wi mfie mi no obaba ade se bosome obaba fiada ade echi kwesiada adwara no papa no ko wade ne saa no ka chese maame de oni mi ne mesitie na nye okay me bo enti saa bre no na woni na tena di be se ansa na wo be ka se ni atena be almost be 8 or 9 years kora ya 50 years was it time na see time a wo also ma me yare na wo ko no matena di na because be 9 years but in front of be 15 years ni atena ya wale 15 years du ba bia ma me nkama se wo kasa man kasa okay o free me nchen oba me hoyi ayi akora mai ye bedi buronya ya buronya nse bosome mi ensem ana wade baaye ono ama me eya lokotena mfie mienu na mfie mienu no ma wo nchen ada me kasa oba bosome bia na otwe mienu edwede o so odi dwabere me no nya me ni mu kure ni ma me ni dwabere me se triwo se watom ayi tosi ni ada de etete no hwan pa na ma me no de bere hwan pa na de ya dwabere na woni dwama no na so de ni dwaba ko sei yaw aduane me kasa woni aduane ma na mbo won ka no kulo na ka no kure eti mama me ewia se no ha eti ano ka no kure mi no kala meka kuno bi ani me se de me sitie ma men kasa kuno bi ani se de me sitie mimi ntose ma mi ento ti rom lo me ma men kama se mi nyankopo esa na confuse ma men kama se mi be confuse no de enti ba sa no
o maame wo wankra me enti o maame wo ko ho no maame efre me se ade na ne ba no wai no man so be wo nchen me wo wankra me na me maame mo yesa na tedam ni sister nko ni enko hu ni so wo ho ana ni hu no o sister ne de wo he o fi on dem last so mo frɛ no den cry no bro na me ne ko ye ekoto na danfu maame me kan sem bia ma na danfu no kwa ye se me kan sem ben ensem e kan ne se eso timba boa me o ka kire me se kurum ho de wonsi wo bi maame wo yere na ka sa ono a o ma ene maame ka se be mo ba wa be ma ye ho ade ntimi ka se wonko anu wase sa edu time me ye aduma de obeba na se wono just to na ba de enya so obeba store no na obie ma no store ne do ono na kwade o maame firim no no ko han ye to han ye no me minim ho hwe ahonam ka kwatena mfie mi ensa ka o maame de man ye mfie num enti me ba koto be wona ye aduane ma me di oba bi ndi akwa na bai enti mfie num ni na o yiri yi ni wo e wo ho wo ba na me ka so baba bosome oba ya oba fiada eduada no woko na otwe mienu no waba ifiada no woko saa na wode tena ya na me de na tena bedu saa mre eja me ba na mami oba warefo de wutimi je ukunu wa wade ase kotena ba bi mfie num mami me sto na kaza kwa me ha ne sei wode busa ne se sto na kaza kwa me ha ne bisa no mami sto na kaza kwa me ha ne mi bisa se wodi firi ha kwa ha store no awu ni ma koma ma mi ba eso won hwe ne me store ni bi wo me na me kofa me boko odu no me nya mo ho me bie store bi kiosk me wa bo ho na ba bia wo ken ye nyina mo se wo ko no me krankra me e no ko ma me ho wankra me o no ko ma me ho enti wo bebe no wa se o ba na me se o ba me mfa wo ko wankra ba busa no ni se me bo a me busa sa se me no ni hu ko ma wo se me ko ma ankla me wo kra me hefa e na ma o mala se ko ye me ko ma ankla me wini ma store no ma kwa wi kwede ko ma mi minimum ho hwe na store se nya wo me bia bi ana bi nyimu no ana me se wo kra me wo de ko na wo kra me se baba ne be mate na wo ko be bi na enema wo ton wi di akono e wudu maka bo mama ne wo yi ko ma hunu ono e ko ma hunu mami ye no ano wo mu e ko ma hunu wo yi ne ma no wo yi ne ma ko bo mama ne me kra o kra me se kai me se mi wra abiabo ne mo ayede me kunu ekwo ma ni ye ba ebo e di banchi ne bode ba no ento hwe e fense onye hwe sketch ni ho enti mi ana me tonam e me ye aduane wo de wo ka no kule wa na mi ana me ye aduane me ye de e me ye die wo ho a na ma flow se me ra me wie me ne di e se de wo se mi de na me bisa ne se wo kra no ma jo e ba so wan kra me jo me wo ho danse se wankra amene ko di ho nkomo wo sa de no wo ka kire me enti wo man tim ka kire se maame enti wo hye ho a wo menti awale na wo se de ande wo be fa ne bi afa ne sa me ne ka wo ba na ka kire me pese me ko furu no ma ko nsuro me am de asimi ti o pipe na roba ne boy maame friend bo na mane ya ko mam ka fra mpa na sisi maame ne de me roba no do ali simi fie maame ne je me roba no do simi fie sisi roba be ko nsuo me de simi ti se mo pa bi simi ti ani dwae e de nsuo nyina gu me ho me wi ho me friend bo na mane wa se me nko no roba ma no roba ben ya roba black yi bi a e de ko nsuo roba black ya boy o maame to up to your friend phone ka tell an ma fa anto pan onu no to no an ma fa anto pan fesi ma bona ko homa o wa se me no o ka tell me na me ofam ma bo ko ma kukuru nam ne ba se me wo ba mu se na mo kukuru be che nam no o so nya aduane ma me e de nam ne fa ko ifiri wo no de ba ha no me ba tobo me ko fo mama me ko fo mtwa bode da mo hu machi nam ne ko fo ubu se ko mu a ni machi da me no ko fo mu da ni dua mo a an oba ba dua mo ni bi ni pado wa no waka bisa se oba o twa bode da o tu banchi da ti bisa no mama oba ye ho ne on se won watena mfie du no an o se ayi kuku ya bibi ya do mu se kuku no ti woni na hyase no edi nkomo no free ho bra oho me ne na hyase no me na hyase de nyina ye no ho ade obetena me nchen te me ne nete enti amena me dua mo emo eduru ho a oboko e be dua idua mo no wi a nyina e ba me mpasisi na me ne no akoso se me o free me nchen ko kwetena ma me hoyi me be so mo no kra na me friend ma ni fro no be shem nika ne ya so e bia no no ade ko ne ho akoton no iska ba o se one wotie no
awo mama no no wo dem bibi be born ne yam sankomo nya wo se wonyi hu adanfo be pa chu se bibi be born ne yam se obi no to bobo se din o ono na ye se bibi abobo no eti ase like so wise obi na bunyam na maami bi so ton oduro era me call hokoti chimchim ye aduro ma ye de ma no eti se hu ma de o se ye din minim eti woni ne tena ye no onyi ne bra mpa ho da e pa cheme ko wa no aka chen so on okay ba bi odi ejina so a o wa me munya ni mo o so on ansa no ko no ade ko wale no na wa Daniel enti o ko ese fa bro Daniel o ko yi ni se kan wan me ko no yi first one se kan wan na me ne ten sa ko yi ye enti me le do no ma ka tell me no so on one ka on one bo mama ne Stella on one me ne tu one na mo me ne tu one na mo nyina anante ho kra me nim de wonti a ensem bi wo ho a won ko bi wo nya wono wonim de kwa ya se ho bi na wale no ni fie ho pẹ̀lú yẹ no wa wo mam yẹn sẹ di n'ekyi ọno agina ọno ani ọno ani de mu sa sa asem mbo a enti sa wale okwa na betre awale ya eyese no mi kwam timi transe me no ba yin kunya ye kasa pa but onye afutuo bi wo ma ho nipa ko hia no wa kan sem bibiri meba ahanye kom ne nka me ne agya ya pokunku a asem we ya wo kan ye e freeze baby a wo kan ye wo yi ni free dey ba no say o ushia no ka kire o se onwo but ono so ba e wo se ono wo dem na biribi si ye na ekoyi na wo de ye hin na no kure e ba cho na wo de no koyi no sabe me ja na me gina home na doctor ka kire me se bia opena na wo mpena umusa ono no koyi ye ono maame ono maame afeli me ko hobi me me sister kwa o maame ye aduane ba ono maame nkasa o maame aduane wo ani wo ko hwe to gui o maame aduane mi sister na mo framba mo framba mi sister no ko hwe wo mi bi o maame aduane wo ye bere kuntan ni nyina ko to gui so no maame ya aka me ba o enti me pa cho brebe na wuhia no na wuhia oba no watimi aka cho se menwo na wudi choje pene se o ho kwa me no better pa cho de o me se mi kura nkola ene su wiasa ya den to ka se onwo no me mfanse benya bi enti ham na so me do no ena awale bi am ko na mmoa me ti me se me no ba kwa na me ko ba no ye aduane me dia e be boa me nese na nya wo na de wo pe me de wono ka se na wo de mfanse se me wo bi de kan ha me bi me ba pa cho gina ho mami mam Stella mami o say watwa me ntro me awo de mami fi say be men say wo hia no na aka kire ne say be ma menwo de to so mienu o se ba bia wo kan ye say wo de do ko hospital atwa ma wo kunu bai me bi say o say ye twa ma wo kunu bai wo se wonim bibia wo se wansi ho ma enimu ho hwe ka ko mo operation no ko operation ntwa ntro me kun bai tama wo bisa sam no ta wo bai no ne de me rete te dem wo da bi me say ushia no no ka kire no se me wo da de ma enti ko wale na se wa ka kire be me se be ma me hu o me de me hu o ah kana sa ma me ka dia sa nche wo de wo ni yefuna wo de wo me se me yefuna wo de ya ana me se o we na wo enti mu mi enu why na ka no kure kire operation na ko ne e ko first one me ba wo pa cho ahanye ko kaka mu mi enu why na ka no kure me pese mi hu me don kure na me da me gina so America enti o ka kire o se wonu wonwo me pa cho o ka kire me o se etwa na se ka first one e fa abroad pese o ba gi atumu a ba ku ye ko yie no obo ma no se me nka se topic ase de enna aye no ye ko yie o mu do musa no se obi bebo mama ne se fa abroad no felenti sa di mo de tell me se obi busa me nka se no na aye won na ka aye o mo to no me bo wo wa no eni pa no obi to no anka no kra o ma mo nsam ko akiri papa de nti na waka no kula wo me de wa ye bia na America me ntwa nkodum na waka no eno no si brebe kai no na onye ntum ne enko ye ni eno ne ye wale ye ni mu ense bosumi nsie ni mu kunum ho ana ekoye nsa operation no odi kai ne de dada ama wase ono ani fie ni ba kubu mfante ho ono kro de na chiam se ono kro bi da ne yama onso nwo maame ya na ka kire mi o enti ono no so de nsa na akoye enti me de na omko yi fe so ma no se ka ko mbe yi no eno mo wase o maame se ko mo de ne ko omukuro mo ena ama so omo ye de fibroid no ye yi ni sen ye yi dudu sen wo de bisa no ono wate wo bisa se ka sen bisa se ka sen me ba ko wo boa wo ne ka wa mi no de hin ne ka ho ami no ye beto be bo mi ye ne ka wa mi no
waye mienu ye he na wo koya wo ne be men ya kwan say fibroid de wo ferenti ye ka say ye topic mami me nka sanche mi kun say nka so ye hwan topic wo say hwan ya ma mo bible ana we ka we enya no kre e wonya kopo hata suru we nim mo fa man me be walo na me baba ka cho say Spanish for bible bre me ka cho say me wo enti per bible bre me na de mu be so because there obey kan dia wo kan ene no wiram kakra se oba be hia wo no be ka se me wu me se fa broad wo no so abra akwa wo no wana ka tira mi o etuba di kind operation first one wa nya ade ena se kan wa no mo koye no me se afolo mo koye se me gina ho me donya me oba ni problem bia the way bia o ma fam bia ono ense mo obo so nyina ase me ni di enti a akwa be duru ha me ba wo so na duru and se kan obi a hoto no ai ya di enti ne wo ha na me pa choti yeah sa operation we na wo kan bibi say wo nim bibi say huhumo nkwada miensa na di na chi e wo ni fie ono nim ono afu nim ai wakọ ba bia yenyina kwa mena hu say yesi nipa nkwada miensa ne maye miensa ono awu nim ma me bisa o ma me say oba no ofie ho no wote no o wo mu kromo no watra se dwa so tan ma me ne kire me say an nkura abrem wodi ni ko gina se dwa eso no mo ye sa bibi no ti o wa konwa ya bo a wote so wono ani se me bo a busa no busa se en nkura abrem ne ma e se dwa abusua ne bo ma no se wono a ya bo ma ne se won fa ni hima na o de de asi ye wono no ya se gina ye bi ne ye enti akwa se eso ho hu bi ne wale ma me ne se be du ba bi na so no enti no na edi ni nya mama wanka sa so bo mama ne e no be gina ka se ayo o man me ensa huhumu ma me ensa no mo e minimo wase wudi ne wonim me ni mami iso no akasa kire me minimo mami kwadu abema ya boy nyine ba kokora ni wa waji atum mami me na se me enya no kure o fi asem ne yakon me nim wa na bo ma de na me ku no ye du se ko so ma me ka yakon no me ku ya manfo wo ye ne bibia me ni odi me nkomo me ni odi bia na waka kire no se bia ye fie ade ma de ye do ba ye ni ko bebre me mfa asem nsi mam stella what dey make an information men ko bia na sabre na entawanta wa nya mai nti e odon komo na ma koyi sansem ni nyina ebi kwa me ko ba bi pan yo ene e ka kire me se me ma ye se nti bibi wo no ka na ye no kra de enye no kra etisa entisa de wo de so ka because if don't fa ba mo na mayen yem fa ni de so de because me ba me pa me ba no kunkunum me pa ba ba me ne beje ho so asem we ba me kwa sorry awen wo me ba ne ne be me ni nyina na ekọ Methodist and Pentecost ba no kunkunum a afuom de na wo ka ne de nya no kreso mwa wo fi emfie nu wo ni na be ta ho do me ni ga wo don kwetena ma me pa ju mo be ji wo bi koko wo ji koko wo se fu mo na ne ye ko no ko wo ja fu no ma no me bi ba nya beti ye ho no kakra ne no kura de ba ko o anto sele ma me no sa ho no kakra o re ja ya ka ko bi ko fu mo ye wo fu mu kuro wo ja ma no na ne ona na to ko wo na ti koko me ba ti koko no na me hata ho jo fu tie o ho mu ti na be ti koko no be ti koko no mimi ba na ba wa wale na se ma mi ja wale ne wa wale na se mo ba to o me fia minu ne tun se didie no wa na tun se didie kamu ya fia papa wo ya bo tre me ba ya nka wa tete kwadwo ko do na na tete kwadwo na no o ba na wo be ye ya na bo tre na dia na wo ya ye ne mampa ni fo ya ma ma nyinyi na wo ya ye fo na ne mampa ni fo to ama ye fo na bo tre o meti me nche no mkota ma me nche wa hojo ene o befa oba yi ko ye ene ka be ma no ma mi oba we ye wa ene ba na da no ba no ko mi ka se de enkura teacher na de wa he bi oba ni bi enkura mi ka se enu ka tena ma mi nche na me me se ko no ko tie jai twa so be ma ne se nkura nketua mienu ne de me no na do ko tena o ma no o na so munya botre ifa ko do bo munya botre
wo ka do kwa wo na me nya abotre na wale wo ne mu dan wo be ja o papa o wa no be mo no be mo no wo ma afu na ho na ho 5 years na obi e na beta na afu no ba na me ka se on wa mistake aka me mistake asem aduma me dan ho me ba cho ahanye kom e ka da ho ni me dey see asem no ejina be mai ene ne yire yi eso odo bai se be ye ne dance ni se ko basi hia bi me na se me mla na me nso minim ho bi na ade mo eno no nso de ne baaba eti pacho munya abotre eja yaw mama enchechire wura no ye ho ya enchechire wura no ye oba azam na nete adan na wakofa nchechire wura na mami bra woni wa bra nyina ya ye kwa mama ne bra nya kwa me ni ntina ba bi kwa se table we me je free ne se ma na asese o se asase ade ma no ya watu sunsa wo de asase ne ma nchechire wura no obi enu kwa kuna musa nsa hene fa na me ko gina me ne mi onu sia ye anan ni pa me se me besi dada ama nchechire wura mu musa no sa asem be na me free time a nipa no ba ya wase wontim wa yi ne ma nyina free dada mo no busa ne se ma ne na kofi o ne ko ham so da maame minim ba bi kura akwaka asese mu we o me de anwe ko gu wa star store da na me ko ya me de no me ko cast form sei e ho mu de ayabobo ya nde yi ko gu wa no no mo kon ho ade che ne so de ba ha me hu maame ani mu ko tum se ne ma ba nti saa nyia na na wa bobo ya ni mu no asase a watu so nsa ma wo ba wo ne na tena pen me antu asase nu edan ba ko yedi ka si ye no na me de sa o ma no o papa ho me wo busuafo ho o adansfo ho na me se ba me o no ma me no mo ya aka 3 years me ko me ka na nya aduma enti me tifi ho na me yesa na tie ami ni collapse o mame na me yesa na tie dia mami ya ka 3 years ara me we ko ni na ba na me yesa na tie dia dan isi wi a me de dan be den e be ma afro ni esi isi wi and dan ma na me no ka onu ani nua e ma ska 4 million am na to tetuiska no ko ton chance packet ba ko busansam bo a e ma no ko ton chance e de ba ti si dan ni wi e no e na me friend say on fa ne ma na mra no on fro papa tinim ko ache kakra no papa fa busu ne papa ne ba no bo fa ko mo nipa ba mi ensa ka mo ho na so fa nipa ba e dan titiri ko ana itu so nsa ma no e dan na de ma e dan ne ko afroto nka ho ene waji ya ba onu no e pe bibi afirim na o ji sa ne ma wo afirim nsa bi mi tie ye me ya papa ye me ya se maami esu store ba ko minam di gate nyina ato na me frɛ wo firi wo maami kuro mu ahodwo wo ba ne safo ahia wensa isi mi nwura ho one boy bi na tie boy ne wura store ho oye aduane ma ne di me ko kan ye se o me boy ba no no ye frɛ no kwamtola wonye wadwen yo se kwamtola ye wan kwamtola ne ye me kura me ko awale a me yire no me ne njaye no ija ne na otumi no ko fa no wonim ene wo so si ya yen kan ase no ko ka kire boy ne se ontwunu mfiri me yire yen kan asem enna me yiri enya ho kokoduro me yire dada empna no wadne na wala wo me yen sakola ene wo si ye eni bo so me no san ne we so wo ho ene ko kire se do wo ye me ne nye ho ma mi ko ha mi mle di nipa no ko ye me ko ya se papa ni sirawo twon firi me yire no ne yen kan asem ni ye na so fa bibia na firi ho na me yiri ese ma ka sa asem a kire ma boy na firi ho nti boy na wona na ti na afiri ho ene won so fa no ko bu boy ne ti dan ba ku ba boy ni fie na store no so fie se bi obeboa no ana so bobo na no asem ko wa kan kire se bibi wo no won so ko ya de ko oba no ho obu akwa se me ne oba na beje no inu kunu amema na ko homa enti oba na erofo abobo pa me kuna sa so ade obodua ane kama sem obodua de ne ma da ase okoka asasa me che oba na wo okoka kire nipa na no ne te no nipa ne ho enna mo frɛ nipa no maame no ne te mo frɛ no ebo na mane te maame ne ba me ne me bai ekɔ okoyi ano wo hu no picture kora we na nka so wo hu no picture e picture ba no enna me bai ma mu twa picture eba phone so to wo hu no amo no kwa ye den edi hu nko ma ka kire me ba ko enti me ba je me pese mu da wansama kwa dansefo ne so no ene se maame bra mu kwa ko tusu nsa no panyini edie no ka se wode ma wanti mu ko tusu nsa maame mpacho ye ko tusu nsa esase me ne mienu na toye me ne mienu ene eji asase no eja ya poku o se asase no no mienu na toye maame ntesa na ma kirim me ne mienu na toye me sika bo me si me kirim na papa o papa nua e yare maame no na yebusa asbe ne yebusa oh se yebusa maame asase no e yebusa dia
etim papa ne ntia na mema nyina mu ne mma ya de wi o na abetire o nya abetire de ntia me tete o so waka sam papa nua o so waka se o me kira asomasi papa ne yale ena papa ne ye se o pebosian de ayede akọ hospital ena wa frɛ me ena mko ma ni bi se sika no kwade ye se 1.6 asesen 1.6 1.5 1.5 no ana ma me nkama sem me pe godumbu ma me nkensa sa no woka etu ode ma ye no ena mko mo 1 million ena mo ye se sa na tede a empese sende no ma na wo be di sende ta so ena ye de ko ma no edu se je na aso nye eje ya wala fu de me mfa ho ena ye de tie so it is any me mpamo no me ka da ho asem nkire ne se me utu no me de ko mu obi me se wodi oba fufura betena fie me fu obi akwetena fie ho onchechire wi anete he onchechire wi na fie ba mtimu na de ne ati ne de e kwesi we ndo na akwetena ho wande chire wi wante ho ni wo madwuma ena nsa na tede me pe obi ni na be yadwuma wo ka se me se ko fa lebla ni be ma no me wiska ko fa lebla be ni ba ma mu sa se lebla ni be ma wo se me ni shisha wale na no lebla ni be ma me ne lebla ni be ma shisha na obey woni no enya na mu kita wodi adi sei me fa no se be bosumi mi oni die hey bosumi wotwe bosumi ha mi enu ade wo se bosumi mi enu na wo se nwotwe aja wo se bosumi sei because be bosumi mi oni die enya de se fie ko ameko ho be bosumi mi enu pe so me ko to ade ko aso ma me o ma ye na me ko to ade o store hande bin ko ho the last time me ko na me se ma me to bibi we friends na wa wo yere de wo koto wo nkosra no koto ade wo kosra no me friend phone so kwa me amako ko no wo tia no a me je so ni nyina me de to amanfo no de to me ma me mo ni se de me kwa wo ye me ne nya ho oh me hia no ma ncha ko nyi so me friend phone so busa no fere me why na wo ne hihye na no won na simi ne oba ne hihye na e na ko to me busu ani mi e na friend me sister no a mo friend no on so de to na anim wo me na dadam na ka chen se me hihye na me so oba no o ma ha me to ne mani ekodua ma olo ba ne ada de na oba obedua odua acha 3 days no okọ intimi nya sa ne ma so se me pa wachi adansefo ben ne bedi adanse ye se me busua panyini me bra panyini ni me frɛ mo se mumra na mo medie mo adanse na eye dan ne so nsa na me se me yire metu hwane na retime yi mo adanse e ba to friendly ho wo friendly ana ofachi ana on so fa on so ne de bae ni papa okay ni papa ene boy ba ko friend dan fante enti wo mu ebra e de nsa ne bae no de na efa na mo ko won kari anka mo ko enkrata no anka mo ko sisa ko hwan di mo na e dan no ye menti bibi ko ase ko bebe ko enkrata si e dan ya na bibi ko enkrata menti bi da wonu menwe na ho na me so me wonwe na ho meba evangelist wonu na di niam bi ewura pese wo dia ade ni fi me se na me nkosi dan fa nchew na ntu be di dan fi me se mo dan fa nchew wan edana wusi no boka sai edana wusi ko sira wo di chairman edana esiso wo se me to so nsa ase amount 2000 edana no sada no hudu ni mo o fe so wan e be sisa ye no dan na me ma adu aka no na asem ni tia me de nipa no na big sida no ene esiso dada no onu no me be le ton chance onu ka se dada no ene ni se wan si anwie se me ba o tobo ma me mi sa same we say ase wa ma 2000 ahudu num eja hwenyankopon me ka no eno kra da ho pe me no ko se passe okoyi 1000 ende ko nka ko to cement e to cement no ka de be ne ho eyi be me a metu abobo ya ka ade na so metu asa aka no ene ye de bae wadi yankopon usika we ka me nkan me de na 50 friends 50 maka no ma me to ye why asama na America no ya ade na wo kan ho ahye na me kire enti me ba o den na se oba yi kwa firi ni pemu ka kire o se mo nhyehyɛ na emma nkyekire wu na den na ono mum na afirifie e ba chew me ba yi na oba na me na kasa asi na me nye ma adwene kora se me ni nhyia ada nkyekire no na kasa asi me ba na ma na se to ono aba me fie ho na me to nkyekire ni oba no ye se oba no woni ena me se ho na wo se eni wo kɔ no ho oba so begiska akoye aduane timbe gina ho na obegina oba no gina se no won so begina se enti wo ye na wo se me nkofi na me no ko nkyekire so na wo ne na kasa asi wo ni o se oba ho dwa oba beton ade na me ye se me ye se me ne gina ho
pese me ne tena sabre no se na no yiri ne ne me ne no abona ma ne se me wale cause wo mo amadwuma 50 wo mo amadwuma wo do no ane te no kru mo na pa mo wa ka tren se obe wa bia kan efire kwensia owu ye me ne ko tena school mama wo ase amango bi wo school mu ho na me ne tena ye ofre me se me enkoto asase bi e wo mu ho ahodwo ho maame ne efre no ayado mama maame na ode me ko mo twa blog bi ko na ode me ko se maame ne se na be ko school entimi mo mo de ya ne enkoto proto na me se me niska enti ha proto na mo to ne ye na me ko ye sa proto no ho pipes e mampo timi firi wona me ba na be da na me de 2000 ne ma no wo je na ode ko to fridge fridge ni si e kan ne de ho ba na de ba na me de ma nya me de ma me mi sika na me de ma ho mi 2000 na me de ma ho sika me de bre ona na sika be ya mi 2000 wo 2000 na de ba mo oye fu ame bo sika de oye fu ame bo ya kan fu no so kan ko ko to na gutwa no mi oye fu ame bo ma mi sa se mo ma ni sipo me ba e fu na me bo awo no oye ko to no ma de ba e fa so bi ama enso na me cho se eye adwuma wo ye adwuma o se o to wade a o se mu se e ka we na me bo ye di se ska we no se we de wunya film enso ko ye adwuma na ska bi ama na so ko ye adwuma ne wo wie o kire bibi mu se o de ko tena mango dua bi ase de to wanim se me yire ma wa bi aka ho ma me sa ko mo ne ko owa ani e yampon because no kwa be pa me fa no ya ko tena ase ati ka so oboa ya ko tena ase no anka ni so be wale ya ko tena ase no anka ni so ko mo be na mo di no mo de di ye ni se o se me de me wa no me so na me de me ba no ano ofefo baba ne di ye ni ho e de ma no ntimi na me de me mla na ma me wa hu oba wa fo a okunu ti baabi na ne yire so ti baabi ma me ye adwuma de buo oboa me ye adwuma de ma ne wa ntimi nya adwuma awurade ene mo wo so de abere me bia ne ho ma ne de aduane ma ba cho o de ahanye kom me ba because de na nka me bisa ne se de na nka me bisa ne se se no ade a ese ye nwemu ye mpanyimfo no na mo ho bra mu tu nsa no ono ne fa ene wo fa ne ye hwa ade kura wo no tu su nsa bi se no mu mienu no de obi anya na de se obe opina se wa na eka se we obe na eka no kwemi okay mame wudi a chire baby that's fine ade na wunim fa wo no masetena no ho kakaka ade minim fa o masetena ho obe ma adamfo nso eyenua nkran keten na yenyina ye maame no na ise omo fa ko ti efiri kumase amojo na maame no masa betena asapase omo jeje proton betena nti ahojo no me ne medika kwotran ja menni no no wote fabi sapase fabi nti oba ye na ohu be me one no wale be me ka se obai betena ahojo mfie num no nya no kro be me yi ba ahojo no wono oba no bagi kokko nhweso ewo he ewo ahojo ho to no oba na no mo ba betena ho ena omo gi bla bi enso me ena no omo enu kokko no ame nti omo me enu nyina na efiri kire ase betena ahojo ho okay so oba no na ja no da bi ena mo me enu mo be ye afuo no nti mo ye ye na kire no na be ma no so okodomo emo kro be do bi wa ahojo na anya ye bla ibedua amo wa ahojo anya ye nti mo ba be sen wo omo be di be ye mfie be ye mienu ta afuom dwuma ana no omo ye ti akire na be ma ya yimu anya ye wa ahojo ena o se obesan akonachi na o wa asase bi wo kwa akodo nti okwa minwie na na eti kokko nu akire kura na emani nu no wo ntimi nu mani nti bla bi wo ahojo ho na aya wo hunu mobokogya no eno ehun sansa meti aso ase ne mpra no no de okotwa menema no kokko nu mema no ene esa ne ma ne ya hu na boy ne ye den etwe no ho en wo gya nti akire na minwie na ase me no we na nakwame so no abeda jeli nyana nakwame oh no na ne konu mese me mani am so so no konu na ho na wono aka de menene nkwen kwen ne ko ni mu asem ekon de me mente se makoda se fe se mo ye na oba ye na wo ka so oba wa nkra wo no eno no akasakasa bi na ba amuntam nti yenyina akwotram ne kan ye nti me nua no bo na me bia ne fo me wale bi me kunu ye me ho ade nya owuo na tete ye ntam a anke yenya ya wale ye me na wo mamunson
Obai onkonwa bi wo ne fie se de o sika se woni ne si so no. Okay, say enfante ne de me konfante ne bi. Okay. Timi nim na busua mu asem. Na ye tena se yesusua de agora wakuma ase ahodwo. Wona na ye maame no ekotena ye ansa na. Me maame beje proto se pass ye nyina ye san be sia ho. Okay. Say nye be me nkwana de wa fa no ana. Okay, me ami hunu kunu awale de osi so me hunu sa wa wale ka be me ya. Okay. Me hu se wa wale. Fi se me wale sunyan. Ti me me kun eko sunyan. Okay, mu free ho. Free ho. Okay. Nti sunyan ko ya na akire san ba ye ko transfante kura kakra na san ba back. Eti obai wo de wani afi. Obai nkura wabo, ba ma yin nkura wabo. Ehin na no kreda. Okay, me da na asem de me nuan be ma kura de to mani tema be ma ni free ha ono ye adwuma na no wontimi ojaye na se store no wowom nti o mu nyina na o moti ahodwo no de na o mo wo oba ne ma me fi na na o moti. Okay. Nti akire no na me nuan ka se okuno be da ho no wo kwa ne ma me kasa to koje dan bi wo ase ho no nti na papa yi ba ho no ma ho na no wo mo ekoda na obeda na yire nchen ana na se ase papa kura de to mani se na ase so won si da ni bi e ma na de na bi o mo ye de ha ma minim za se ubi abubo fa na de na ma me to wa ye pani kakranti wa ye pani kakranti e na jare to mani ti be mai ekọ ye na o se na o flame me se me wife na so me je so me wura e na o se wunia se me ba wa minya baabi na enti no me pese oba me ho no mo kire ya ase na mintimi nwale wo ba na oba ne ti baabi na me so me ti menya ne popo sei ne mwa bisa ese me ma ba ya yin so ka bi ebra be ma no efri ahodwo ko ye no oba yi wodi sei wa ahodwo o sa no ya stonte o mu a weekend otimi ko efiada nwumle no obi oho a so wa majo ada bi a ebenada oba me se a na obi a ton ada to stomach bi a me koja me kunafu no akasa acha me si yo nte ho de na woni ho se no ko ananye no se o mo ko afu mo ho de ame ono wo firi akọ a se okoja ni kunafu ti bi oho so de nkruma me so me ye bodwa kakra ti nkruma kro de bi ablema mama ede ma to bi da okay bi oho a so mo ko ti nkruma ni ade wono mo dan a wono ko tusu nsan wuko bi enne man ko bi ne papa ene koi one kwadwo mfante meba mame o to say ode kwadwo de bia e boko ndo jo wona ubeja afa na mbegbo amani o haja ya boko aha enye kom ono papa ne baye anye bia mame obetimi aye o mame acha mame pa no o mame pa o so no to nsa didi onye bi da hey ne hu ntie ntimi mame papa kora adentia mu nkyere mu o woni say ye na woni mame neto ana mame wo fa eje awale ne ye de free ni nsem so ma ne nwale ne bi na ode ho ahomete na ase wo mo saka krakra why na ne mame na na tie awale no okay ana ono ne wo fa ne ye fa ne wodi ade ne ye fa ne ketehene ana wo free abro kire baaye no ana obe fa me mame ye de ne koye okay ana wo hia nketo ame ensa no so e mame okay ti hono kra ase awre ho bi ntino wo de nom sakakra ni yesu sade enso ye hu ni eti sabre na mo ne mo papa na tie ye ne papa na tie wo jan kra no ye nyina mame papa okay ti meme na no wa na ade so opeso obe fa me ye hye me ma mienu nkwa no oba ana papa so ma ne mfa me nti ono de me koto ana onso de makoto nti ame school kra no na nti me ankobi ti meme ba papa nchan dia me nana ana ne ye woni nchan kopim so o hia asa wo ba na ono so ne wo tere no ti sa wo ba na na tete ya hwe ye ne a ti mu wo nyina na ase ye ne ye papa ne ko afom ye bibia nti ye ko ye e ba bie mu no no mo ntama ye de aye basanti se sa amle mo na se wa ko maami we wo enka wi adwum ene na keke sie se de we na aye na to one ne keke sie na se we no so wa wale ase me ba wate me mo ato so abusia woni se tank papa ubenya na wodi besi fie na wakora wo nsuo wom na beboa wo no mpacho hanye kom mame aha enye kom mame dia mo ka bia confirm me ntina mse munye di syntax line ma me bi si fie se bi ni ho
ene mechire o me de number ne be ma ya wa frɛ wo eno nti ye de ya me ne Ghana weda no ena ehia pepepe ewiemo ensuomo apetampe etim de etim eye kama eye strong tough ye was sizes be a bonus so de affordable me pacho ye wo 400 agents ayato won mapete wo Ghana ha ene ne important mo ya wo frɛ ye ne a wo benya syntax tank ne bi na wo de asi fie ana wo de asi site online shop no so e boy dwuma gidigidi syntaxgh.com ye number no na me de ma frɛ se a frɛ ye na ye ne wo ntwetwe nkomo ade be mo hu se tank no syntax tank no se ye de na acheche de eda so no ye number no 0244 335 168 0244 335 168 Freya Sia Neja would dear Nebibia Enkoye Emfa Emma Abusha me say painkillers in a year Jan no near to Yawasidi and a can hit patch a plaster ya come pa na ye dia bed gaso ye di nua e be bodom penera dom penimu na ye ya oni nyina firi ho enie mesrew pharmacy shop bi awuram bi abisa hom can hit patch wonum be yi bi di amount and crime for be origin chemist kuma se be dani farmer Koforidia Gapson pharmacy ubenya bi ho Tamale Malarigo pharmacy e ho nso ubenya bi ho ye here retail any a year a friend say regional distributors intimidate number no e dey maw Freya Sia na bajibi e say hu ya ye dey bajibi ko bro no so na kokoton na emfa subu mu mrewo 0599 802 297 Pacho Mrs. 0599 802 297 Ubetimi so afre 0248 509 003 you know baba ku bin so ho me fe no nka ho eno ye 0536 645 334 ensu aye pai no a wo de otike ni mu anase wo shop no a wo mfa bi enwu mu no eye zap natural mineral water ensu we say me say ye under hygienic conditions baby ya ne ya kama pa enwani nrahudu a yedi ahyem enso no ye nse kwatim se emu odu egu minimu ekoyo na ebemu stay hydrated all the time so to asahudu munyi bi mum event no a eba so weekend eyi eba weekend kwaje zap mineral water nafa ekoko serve kama pa eti enie wo hwe ho aye ZAP minim se hwe kama na se hwe fa enie enti zap enie kama pa ayi front one say eno an ye be serve e say who ye program na nya no bi na de serve a o man for mbeba ni nyina wonu bu befu Mr. distributors no do so then mesh were just so ubenya bi won hono mo afa ANS Watonso High School Junction Evelyn's mother or Kronom Samsuna Evans one okeo and afa abo honso ubenya bi aso ye kese no ba bi e wholesale no one day ye wa hojo da ban ye ne Hilltop School no and edin share ni mu exact time enti drink zap water your number no ye free ye na beji bi kogu store ne mu 0534 291 828 mitimu biem 0534 291 828 enso we wanyi bi na wanfa ngusu to mu abacho ene na wa ye wo ho menstrual hygiene ntina de bia oba me wa hama ono ati ase enkwatitete napkin bia obi wode ne se wodi so mu atrr no obuka mienu no wode ato na ya se wona ekro no da bi ebe hawo Mr. A pretty lady sanitary pad where kama tofu atabai netre ebo wa comfortability be what kama pa mother with her bu my baba by so free infections ahodo ni nyina ho we ya no we ka ho pretty lady panty liner ni mienu na ekro esukufo side chicks ni nyina okwa mema obi na dia manchechere ran what enti eni kama pa sanso na yakofa market adult diaper dia ba udru just a friend about tampa ehemu du glass makoma konsia enewom we na kese ne nketwa chinsuo ntipa bi bo ma me won mabre ye ho na market adult pants nsunie we so na kese ne nketwa wodwa so nkranfo fa won mani nchemu wo kan she drug lane kuma say obeba amekom traffic light ma me fa ye number ne mawo na market surgical friends here papa nanim to say number ne 0242 770304 obetimi so friend was 0553 291 477 na waje wodi skins ene ye di tun sansan wa say adanse na e bana no odin etibisrew
pebi na wonso fatu nsansa no ase efa mame razor bombs na acne pimples de etie bia no we lotion fa boss a wo mfa fefa ebe yi nsa no na fe dark spots ni nyina so eyi e de free honom e de amaw pharmacies akese ne nketo ni nyina no udru wa bisa se op skins wonum be yi na ye de amaw ye number no 0241 820-270 obetimi so afre 0504 485 984 na waje wodie kama medafo yanko ene se aja o ma na se do yes kama da ne ye no na se ene wono na adwuma na nyede enko enti na o step mother no a wabawo me nsantia wade ase ene eje ya opokusan ye fa back door koshia mami won kawe de ode ya na nya no koshia mami we ni won kawe o mo dance ni e nam na so ode shia mami we ni enne waka nchi na gu okay iti na me machiri ba ni de ye ko e mami won wan ko bi won papa ne ko efuom na mami no asede no wo ye yes kamada na ye ne mfa na ode koshia asa aba ma kuro ya wo sa ne me mami ye de wo kokko mami nti na papa suru no wo hu ya ne so wo sa ne ti a wo manyem enti ketwa na ewo mka ada say papa de ada say we de ye hunu ana ma usunya akwan ye de ba wale na se okay enti wo ma na me so me ba ho no koche ya me nana na wo na papa de me che an say ni yire ni e o enti ahase no so de no woni ye ja oba bi e pa wale a de woni ye na ye kama na ye kama pa eso woni matena papa pain ama me kwa me ka say o e ma de wunya ni nyina pepepe enti wa ba ne ye sere eti a wona aso afa nse wa kasa we de wo ba and I'll see you at it na ko yi wedding pictures na se kasa na yemu no ma ye engagement okay me am de papa nyine no me nimu dasem papa aye engagement ma papa mo amane wo ba no woni me chiri ba na woni papa ebele no abe kunto kwa ma me nuane no me no so ma ne ye aduma bi papa ne te ya no o ko ka cho mu se o mu ka ne be ye yampa ye yi ma cheche ebogu na taadi makra nde ya wo kasa e wo ma me we nti o ka de wono me no enu me be no kan me de minim ba eye adwuma sem papa be kan kola papa wutena ho ma wo ba no edome wo yiri e pa che de ono mi o de me ono de wo me se odome wo papa o papa de ne ko go enti ho de me enti ba ya no mko ya ifo ne ba enti ba enti motima ya ifro nyina ana me am de papa tin wantimi aka ho aye de anchire me ana ida me gitum sa me no mo wo ho a na me sa da me ne ye de eko me ko na me sa ba bi ti me ba na asa me na na e boko adu bi sai wonu aduane a bi wa na me so wa no ye ba ko pe ne ma wo a wo ko wo mane ne ade e ma me mbisa papa na papa so no kra ye de e ha no nti e wo ma papa na ne ho fa ne kakala ana ma mi me ba no woni ho na papa da fom nka wa mienu egum papa ho ana kawa mienu kawa bensa kawa mienu na da papa ho wo fom ho ana je sensu ma no dwale wie ye bibia ti edi ho be 2 weeks asana ma mi ba so na kawa no wa beto kawa gu papa ho bisa papa se papa kawa mienu ye ho ade a me pa acho me bisa no se se adwoa ana awro kawa na ye de ne kawa ama no adwo de he me pa acho ma mi mafia enti me pa acho kasa ma me kasa na me ka we na samu ai na na wafa kawo so be kan yam ye ni ma na nsenya we ba ai wafa kawa na ye de ashe na me no wa na wo pa da na me ba kawo ma wa pa ma me no ya pa pa bi a na ne bo afunu asasa na no makọ we oba da kana kula me hu se de ya kwaso e bia ye nti na wo ye no pa na kana bisa ye nnuam yo no kasa na edidi woni mi ni da ye wonu obia kasa oni woni anu ni nyina kasa ketu ana so na tete no ma ha no pen na ma ye ne mo da usu ni me da wa ba wa yase ye how mo fa mo bi etibia nka oba no kontumpo ni mi kontumpo ye ba no so aka so wodua kokko atwa ma wo medua kokko me na na kokko anu wo ya wa so obi ji afiri nisem ana papa ne ye da wo me ye betena wa ukwa eja papa yi wo twa board e twa etu banche no de ahye ho se o hawa wo o papa ne o maami awade ho pa ye de me pa cho me hawa me wo mu ni se watis guy oba ho ade no so le a o maami aye se me ko maami wo me ye se o papa aye se no agya ne hokọ me papa didie mu nye afen so me eto de bia me na me ba no ma besi ni no ma aye de ama no anka be ma wa wale so de ni kwa se ba
and as I banage because everybody was so much and can ya she ba baba de misumeti me nya misumi akwa warrior it is a misumeti ma warrior as be ma wo need na nka ye besom enti wo ne kura ne se besem ti enti misu ne kura me ha me ne se wo ba wale no wa amfane ba ni papa na ye made anya ne ye made ye kɔ hɔ a na ne bu afu eso otimi kɔfa na busuafo betena fie hɔ ma papa be hwɛ na kɔpem da wo mbɛyɛ dɛ ebe kɔ nso ye kɔ hɔ a na ne bu afu ɛde atwa to amoska sra mo papa ye da bɛn ɛde atwa to wɔ de me ka sɛ da na ye kɔto no na ye ne gu ne ho na ye ne kɔtena tena hɔ a ma bibia to odin no ansa ne wo maami ba ya ye so ye fa aka ye de ɛkɔ ye enti nkyɛkyerɛ awura no wahu no me ba chọ nkyɛkyerɛ ada a medi hu no yɛ da na papa kyerɛ m sɛ ɔhɔ na obi frɛ ne sɛ obi aba ne de ɔne ne yɛ nkyɛkyerɛ awura ne maame nkyɛkyerɛ awura no ɔne maame wo wadwene mepɛ wadwene wɔ ɔmo mie no ho ba chọ maame ba chọ mo me de me yɛ ɔbaa ne bi adwene a metima kan so ɔna tini gya ana me so me kɔ a metimi kɔtɔ so ɔka sɛ banche ne ba ɔde na sika ni woi me ba chọ epesi a se skani wa o mo no fi na ho papa na akɔyi nsuo mu nam ebi wa me amekɔ akɔto so wontimi kasa me banie ana me kunu bani nti je batem se so ne nua mo ba no mo kɔ a wo kyekyere ade ma no ɔde ama mo kɔ nti se skani wa kora na ɔkɔyi nsuo mu nam e de bro ma wo banche ne bɔde wa ade yɛ aduane enti ne kura ne se enti ne kura me dem wo ho ne se me dem ntimi ngu na wale de bia me ba de wo fa mu nyina me ka kyɛn se me dem ntimi ngu na wale me ko me ntimi me wale wo na wo ntimi nsi gyina yɛ ma no me ntimi nsi gyina yɛ ma no okay eti de ɔno ne pɛ no wonye na ɔso ɔba ande wagya wale dada ampa nso kyerɛ ase wo kura no wɔte ne fie ana papa yi so yɛ de ɛte wo ma me prot so me ba agya ya ɔbɛ wo yɛ ne den ɛfa de ho ma me o wa na wuja no epa che awale de kene nya ono a de kobo maame amane se me megya no na ve da me ka se me wale ne ekoyi me menda enti o mo bi betete me fa saa obai ho se ebi obai yi ni bi eso amabi timbeduru fi a me wura de ma mo ho na maame die me ka be bi pro no force na wo obi first gate no wo ba ko be de no ma woro mo naked tiye ana na say ready to fight na wo che me yes aden tina me hu ni pakoro tiye ana me yes aden to jina dem odin na me pie na ko me ba no be ma say di abrefi be ye ntina ama obeya bo bisa me no nti oba na no ready ni na wanya hwe e ba che daddy set na bufu ko aba me ho na me nim nipa ko wura dem ho ti anye say kwa say wonu say ni wonu na me nim timi hu wonu ana me ko bo mba na ma na se kofi de o ma me aye ni timi ntia se na me fi wo ko me ma me ho ko bo na ma na se sei e na si o da me pa jo oba ma ho ni sika kire bi ma me debiti ye ka si ye twetwe oba yi o wa no tete I want to go to see you abu nwasa de bi ba do mba bi awale na say awale say na so tete no wa ha ya enti ko du ye no na no ni hu adanse ko bo me ma me na na oba to aso o na maame we to aso ba me maame fie o e be me sister ntem me ba gina so maame de na wo pe ka ma be me nti me pa cho me me be to so nsa no am sika wo mu no e ho na ye media okay e ho na ye media de watu so nsa no am sika wo mu no e na ye media edan anasa edan no ni asase ha sim sika wo mu na dan no so ye sisuru so sika wo mu maame enti me ba me say ono onyaaw dan so ka sa wudo wukunu eye nokre akofo oba foforo na emom so obesi pino na obetena woni ne betena o si ne pino ni me betena e mi kunu no ye nya wale enti ne se enu dan cha ne asase che bebi o sa ho ne metu so ne san ye o mpase o ti asese ye media me kire se ye media won na ka se ye media so be wale so no ma de me ba o cho no ma de me ba chewo pata pot me na to ye ba chewo sika so wo tie no ma de me yan tie me ba asam no be hia pa na medru no se mo ya me je bencha ye pon o be je fi me nsem sa de ade no be ba so waja sa se fun se o se no ka sa se ma se me ba o mama do de ba se me wala be si dan amo me ba me pa cho tobo o se o magi asase bi en free won sem o metu won free so mama pa cho enti die na wo pe so metu dia eye wo dia watu sunsa de ode ono se ye dan se ye ntimi nyina ha
na ye nsi gina se kyenkyen ya asase na ma no gise mpanyimfo ana mu tu so nsa no wo mu ho no wo mu nyina wo ho bi na afa ye tie mu yie na so se wo nyam metu wudi a ene ye wote so ye wudi a mama what ma say so nyam me pam se meni wagya me pam yoni amakode ene ye wote so ye wudi a ye ne mpanyimfo ni hia de si wo ho no eno na beba ye hu se ye dan ana ye asase na se ye asase afa na de ye woni ene be ma no aka what ma say intimisi ukunu ube wa no meba ma meba baby adu de yes I do ube wa no abro ne eja ya bisu mami mame ube ware wo yire papa cha dade adentia dinti wo me se na ka me ka si asam no so no dabi enkensi so baby a wo kwa wo se ware ne enwu ye wunya ye na ho na ode asam bo na yi ne nyama nyina fi mi da so wale bi ba ko kure ne ho wo ba ne ma me pa cha o te ka me ka si so me ma me fi me ka si fom ani nya waka so ba bi wa de en ha me mattress no no ba ne da so ne ma de waka kire obi se na obi mattress na wo no o ye fufo na so o ma me hwese ne mattress twere ho makoto no me ma de sa me ba evangelist asoma me ka no ya mo ka so bra wa ni pacho Nti sin pasa me ne nete sin pa yi be me no bi go ma me me na nya no kure me ka so mo go so munya botere pacho kasa mo ma bo mun ko yina awie afa na du yeso ye de sremo na ima eja na me Nyankopon ma Solomon nyansan mu abupendu amen na ima de tie ni yentutu anu ma amfa ne sigya so abreko anu ma ani wona chechide wo nde na je sa anu ma ho asem akoko ho asem ya na ye ka se e ka se e ko tutu denche mu na akoko gina ho a e so onwane okay misre me mami onya abotre okay owie case ni de ko ba ye nya ohwe snalo ni nyina me ya na me mpe awade ne wi okay na pese mbisa sa ja mo ye wedding engagement na say I caught mra bia mami me pepe so ka so be wale a untimi nsi ne kwan yo because onye court awade nto wo ho kwan so obe wale dukura se wo ohwe na bro so awa na be pa oba bia ede akọ ana ohwe snalo na ma wade na efe kosi se be makura ka se dan we media mouth to so nsanfa na chese na do no ye adwuma na babia kosi ba ye nyina na be ma ebo kwan adu okọ man ho a ana mafiri mi kunu wo makoye store ensando well echirikokwa ye ni naba be ma wale no babi ote eho ana sese wo uyisu word bi a mesre se no krampo de ebitwam na nka biyo na wo niska me na me yeri sei na be ma niska na so utumi no a se nyina ya bisua ho yemfa mmokwa adu na tunso no me papa yi ohwe na nsem kan na ade ye nyina na ahema yi na behwa na asem kan ya dam nim so ye mema no bia dai no de wa yi kan na asem se from obi anim no kikikikikiki ba se ntisa ohwe na asem o kan na o kire se ontu o mepamo o meka che da no se o mani yiwu ni o yiwu ni ma fridan o de ma o se o de na yere ba betina no so e o wa ma na yi ni ma bi afridan dem a o de o teche wura no ba betina da no kai ono na yi ni ma nyina na o se store dan American store dan no o yes me ba anu de me wie sesi a me ma asem de ma mi o ma me nche ma me mesrew awade no se wo pa you need to come down no kureni so pa awade no se me do me kunu me tena me kunu ho ene na abobra me pa chew mama ko mama ba to tena se ni a chance twen o ma be yin se what TV so ro efi anti mama mesrew owo me ko to jogu fo papa ma message you so den be yin why dan wasema kwadu abo ye nyina ene de odi kofa ba ye nyina ne de papa yi kan nyina na kwete se wona hunu se cheche wura na ba de a ene se me fo so gi ade bara wade enwi ye nteja pade awade enwi ye be man se onyao de no so se udo wo yere udo ukunu na woni ni enu nya awade a aja pade ye che ne sei enti
owo me wadawroma mesrew me papa oni problem ana kwan bi e fa so kofa nteche wuru abaya wo sha e sha ase free baabi a sede na wo siye be ma oya afuo ana baabi otie ho na sasa wotena woni na ye bibia ba kosisi a ukoye store baabi eba efiada na ukọ na obeba na obi hyedem obekọ ana ngo otima se mesra sa wade no na wadwene se me pese me wale anaja pade na opede a na wachirem ba se awade ne dia mesra wo me pese bi bisa abaye se woni ma me ntam te se amemba cha mine ntam ni wi na do de baaye no eno enti na ama ye ntam ti de o se ye menwam na ye ma hometi chese no kuen me din hoya o papa yire the way asem ye nyan kai kwa wani a wo de ma me no ene won sem bia wo bisi bisi wa no entwe ye we kire se wo ye ma me ni timo pobi dada na ma me kwa woni me tinya na me hwe no ewiase hu obu ane ne besi akwa ba woni se wo ba no ba na gina woni tim fa wo ne ye papa atwe ho tobo wo ye ba ni obi ni opefo asem pa kodo me ba tobo edu me bia o papa nso nka wo so wutu me fo ono so no woni problem anka wo se papa ade a wo ye bia wo so wo ma me o dae e no ko fa afoforo bi bia papa wo se ma fa wo na se ma me nso ni se nka ya wu na wo papa se wuti baabi ana wo kun se wuti baabi enti no okofa oba afoforo na wo di wani a fa na se ma me nso hu enti Ohemaa enu me bi wo a sabe nya ware nyina na yete fa ako enya ware nyina na chinchina wo se adwuma nti ebu ho na bibi nti eni kwase yetena fa ako wo se wo ka ewukunu de na nso bu ho na bibi nti no eye nti ase sabote me ho ase a me nkasa on fampra wo betimi afampra ba wo bedi wo yiri ni ama we na hu se bibi nti no e bia me kunu go ahead sao oda bi asamka se sa ro ka so oni ntinti susuru sabote me ho ase a wo bi nti abochi na ye wo Ghana ese se ni ho mote e ware what you say all right papa maybe sao dear asema maybe say my last question maybe say twatwa ye be si form yes form ade aka ye be kan form obey wa no pacho mamini ano kakransa nyini ama na wo se wa aha tie ye oda sem na kasa no so me kan mamini ano kakransa asem ni nsi asem no so pre ko me ohun ba bia me kasa si oba no minya no oba no ne ko bo maame ama na se me ja no ena maame ne ye se emla enti oba di kwaye kwempre wo me pa wo fam ho tu wo fam ho ye ko ye no busu ni bia ni me hwi ni no so ni sister bi baba te ko trans na me se se ni bi bia ntimi bia o me enche da bi na o mpe ni pamfamela ena wo share da ti me wo me ba ni ba mu ho kwasia da no be frem no na be frem me se o mo hia ntimi mra ena me ko ye ti me ko ni nipa ni ntim ena wo se ena okobo obrabusu afọ amane to no ko na no asem wo de ko ye ne se me meja no ena o maame epo mu boy obeye otiwi se no ko be aduma o maame se mo kan nyina dum kwam dum be fa so de du anyom kan ewo fon so to oba na efiri obi abonamane o di ka fra me fon o fe ne kate ena o san afre nti wo bo nipa na mane na ne fon no kate nti nsem ni nyina be gu me ha ena me ye de ne dum na me frɛ nsem ban na bae o so o maame di ka di matem se me maame wo me no na jimi papa nsem tiri bo fom ma bodam pa ne ba bato ne ho awa phone so ma mi ye ni no ne nyan kate na kate itili pa me ne ko ma ni tie bi tie kire me fresh ma amfre ne sa baka se ma mi ni we no ho baka se omu na abubo mama ne e na me se mate e na me frɛ no e na me kate se ni na wo frɛ na wo ka no o ma me en se ma ne ko kenya me da wase mate tie eja ya ti ma me no o de mbo ma me no e ma ne ba no aba o mbedu ya no frɛ se ni fa ne ba mere no the 3 days no o ma papa no se me fa ne ba mere na me ne ofa e koye ye ko ma me ne ntimi me ofa ne ma me ba ko ntimi mu se mpo se ade na asem se na me ba ne be kan ye ti ja wo papa ne o ofa ba ide we bi so de si ye mpo me ba ne wai
nipa na ade ne ba no we adna mo ba kwa mo mfere se mo ba nipa ho maamna no asem no nti ofre ne ba na no nya no ene etratra wa na de e ko ya nyumre no na maamna de asem no ko ma committee se maamna ni me se 101 se awale ma se ko bisa me no ma so no so mbetwe na wode ma bedura de ko bia de omo kan ha ye ntwema nso ha ni na bedura ha no kan bia ofo ejayaw eya kuma nipa mienu ne nante ewiase ohun asem ba se de bia na evangelist ka no ye ka asem no kura asem na chi ye san di asem foforo ana wo ye kwadu a ye yi ni mirika enfum so wo nipa bia ho na so ka asem na wo do no nti don dem ka asem no na mboa nti na me bisa se me ni no ho adwen betin kura mo minima de ko no afa me ho adwen yes ane wo de enko ho ba bia me gina no mepe wanu asem bi na minnim na mo a ye betimi atu na ebeboa oba no wo don no me sisi ankase wo mne die oba no atweme so se kai a obi kuma se ka no no ho obetima kan me pen no kora resi won pen no kora bi oni pa wasi bone kwa no kora bi ni no bi eti die wo ye nsemabu a wo tweme so se kai e wo medam mu eno maame ne mpana wale aso maame ne mpana wale aso a e kan ba no ko kuma bona so mu kwa ni bi no yi ma ene nam dan no woni ayi ntirimi wo ba won fa me ye wo ye nkyere se oba me am ye no ma kyere se oba no da so do no oba ndem ka se woni bisa ne se me ka me ba wale me me mfa oba me bo na mane nya ntase ba woni anu nkrofo na tunu fa ma abuya ba eti se wo do no de a nya botere ma ye mre kakra bi na ye mmonwa busuye nim na ye hwe de betimi aye de aboa mu opportunity wate na ni gise de wa comport wo ho no and me ma credit wo ho that's credit to tia say aha kaza me ma max wo ho mame ukuni wo do no okay inti eye yem fancy ha na yem mompini abusua no titiri yensa tuo no ho no na yenhwe yenko maame ho na wa ye won komo ani ubedi ye won komo ani be ma ne bedi aha ye nwa wade ha wate na ye hwesa asumdwe beba na maame ewom oba wade afoforo a krakra ne de ewo ba bia na nso sanse se de o kan sa hyase ne na eye no bia na bibi ne ba kwam te de maame wode aye obi a fa che no maame ye oba no nso de aye obi a fa che no wate fa ne hye wo yem se wo ba eba etia maame na so a ye pepa ye twan ha junso minti awia minti ka se woni bo na awia bo dodo pepa twa na ye sesi nti no wo sesi nyina ye ye be sesi wo na wo panyini ti bi be si so faade na ebo wachi no bra sorry bra ayi bi o me atwa wachi nti ha ho se ye ha sa na ye no be chia maame ni tonim na me hu sa asumdwe wo ho maame pia mapon eyentenase bomba so se akwantu obi ano wode wo ebetu na wode wa kokro be na wode opeso okoso Canada, USA, Turkey, China, Japan baby wode wo eko wo ye free consultation akwantu ehun komu bia ya wode opese wunya no wo ba bomba stores ye be kire kama pa documents ni bi wa na forge wo mti ne refuse visa no bra akwanya no dida ho lelele apai dendendende brane emfa wo enko na obekwa kodru asumdue mu anasefo taki ma na mu ko no nyina ye de obekwa kire wo store ubenya niema papa atowum uri e kire kwan dia ye kuma se ye wo Ecocent Road e wo Ayija ye ben Victory Baptist Asori Dan no e wo Tech Junction ye number no e 0531 085 235 obetimi nso afre 0261 671 686 your website in www.bombastores.com. Flora Kiss diaper kama abata ne say wonum de bomb frana wo de dwa na numesis fa diaper ne bon wo beda na ho basa ne na mosa no kobo dadi punum dadi wata na osimi na ye akwa na dana o say ai o say bra mushemu ajesa no pa ase e basa abata wasum jo kama pa Samsung na Flora tissues ne so chinsu ye disi kem ye disi fie nyina supermarket na so say store bi a wuram bia no wo benya bi na wato o pedodo to dia na wo be Delta paper mail it was 0243 033 033 na wonso waje wo de kama pa enen matadi ya ehye mi eye na cab
ena opam ye edema me skirt no ene ye say sibinase ni you e fredi ozinzim he udi agura wano ebetini aboho nenso obepam no akire colors ade me den say wonim colors pa enti na ka bo hwe ne kira kwan de ade wani betwem ewo eye not to interest so akaka modu softline interchange ne so ho Anglican sorry na echi eho ena behu na cap clothing ne number no is 0244 592 661 0244 592 661 na wajo de tap send me say bronye bebe said the akano ye nuanu ma mo wa broche ya da ne da mudum yen ye ne nyankai shrabodo bronye bebe ye yem hye ma mo frei na ye tomunkra na mo de ba ubetim de afa tap so tentem na bedru ye insha donations ne so na dem den na tap send say November Ogusu ye give back reward no na kanen wo yam 100 customers say was it 200 fi se bronya ba wo dwene abochirefo no pa enti 200 customers mo be send sika fa tap send so no mo benya 100% mo send sika na mo send ye na eno ahu ene de mawo ewo in-app credit ni mo umpe we na opedi ade a tap send nko a ena wo de ema akade every November 1st ya because 30th November edem den eno nti mesrew bomodin a tap send app no now de wudi sika ayede afa so basa obetimi e de ho ahye akrade mu hye no so am sense hye kakra ewo ho eno nti oh yeah ye be cheche oni nyina tap send say papa no eno no abusia baby amedri ye ntwa ye ho na ye nyenkrato kakra Dr. Nyamedri ye die ye nkomra na ye ko na ye ba die aka no nyina no ye de beso so ama ye twa ye ho basese ya Ako Hello. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing, Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. And I who is it? When you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one casanga. Losing the layman capsules. A mob sissy no go to Juma yet ding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm also what if you want take your free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Lawson Locke, Mister. Losing the layman capsule. More your bem. More and alarm. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son can. FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adja to muse eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile.
so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame Master Amwa, Naso Framboa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yen Hana is spray car, airbody west, spray car. Inside landing, kama. Okabi Ruhani spray car, kama pa, Yeguma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salary ho as of market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na na de adwuma no. Ti nyame adwuma we are se nyeme esesa no. That one ebe we are sin na no. Na o se nya machine be friend moving. Ye di bi suba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 kraba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school anka meko. But that am na fie e more thing. Ti na me na madom so ma me ofa kopi amona no. Ana o me de beto adwuma mu am bi so. So physical money and put me do rap just. For me send jam in a minute in Sabakandia. And then one half cent. Yeah, Ebushanfo, within the Nakuma Pachua 1. They recommended tap send mama. And that's our for also for baby. Diabasa, our rating so yeah. Our A1 into pian load do tap send. That also is a for tap. You're going to do check a man, you're going to do check Gala for say. You are going to near this coffee here. May and friend for the VR, you tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one. Tap here, and one in a piao. Medi di prosper. My man papa na medi ayedin. Inti misle Ghana phone nyina. Mofa Nhyira so na momboae na membenyi nyepanyin pa. Na nyame behyiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey, ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sika dia. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Nyame asem me yeti asese nia wo de fam no, o de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na na mu nti. Ye kura wo bi aketo bi ensua. Number wo beti media faso no ye 0550 068822 0550 068822. Edi ebeba no eye insure donations. Ebeti me so de odi eno afa Western Union ananso se MoneyGram e was 0552827834 0552827834. Yes wo ye mofrey wonu dan me ni umienu sa feyin so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 032208357 wo frey ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mofrey afunumu. Medi di prosper. My man papa na medi ayedin. Inti misle Ghana phone nyina. Mofa Nhyira so na momboae na membenyi nyepanyin pa. Na nyame behyiam. Brunya said rubiemo. Ye mofrey, ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sika dia. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Nyame asem me yeti asese nia wo de fam no, o de fam awurade. Na nia wo de ma no
wɔhyɛ na nemu nti ye kura wo bia ketewa bia nsua number obeti media faso no ye 0550 068822 0550 068822 edin ebeba no eye insure donations obeti me so de wo de no afa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yes wo yamo frey wonum dan me ne umienu sa afei so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 032208357 wo frey ya ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afuno ma Medi di prosper. Me my papa na medi ayedin. Inti misle Ghana fo nyina. Mo fa inshla so na mo mboae na me mbenyi nya panyin pa. Na nya me be hyiam. Bronya sadru biemu. Ye mo frey ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me ati asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bia ketewa bia nsua. Number obeti media faso no ye 0550 068822 0550 068822 edin ebeba no eye insure donations obeti me so de wo de no afa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yes wo yamo frey wonum dan me ne umienu sa afei so wo niema se doso se ye ketua bi na opese mi ankasa me ba be fa number we so na obefrey yesi 032208357 wo frey ya ne a baby awo bia ye beba be fa de ekuta wo brenyen kame ho na ye nhye mo frey afuno ma Medi di prosper. Me my papa na medi ayedin. Inti misle Ghana fo nyina. Mo fa inshla so na mo mboae na me mbenyi nya panyin pa. Na nya me be hyiam. Bronya sadru biemu. Ye mo frey ye wo no moden. Eno nti na me Ohemaa Benewaa. Me to nsa fra o sadie ne kura wo. Eye mu, eye anwa, eye ntoma, eye ntade, eye sikade a. Me fa number yi mawo. Na kakra bi ekura wo fi se. Na me asem me ati asese nia wo de fam no. O de fam awurade. Na nia wo de ma no wo hye na nemu nti. Ye kura wo bia ketewa bia nsua. Number obeti media faso no ye 0550 068822 0550 068822 edin ebeba no eye insure donations obeti me so de wo de no afa Western Union announce say MoneyGram e was 0552827834 0552827834 yes wo yamo frey wonum dan me ne umienu sa afei so wo niema se doso se ye okay the entire warrior say nyina ne say oba ba ko na waba no nti ne warrior sa na edis warrior sa Dr. Kofi okay wase me de me hu odo I see love in their eyes wo mu da so do mo ho sa na ye odo na ye udo hia na ye ono so ne dia wo de ba ye no mami ko Facebook na me kan Facebook comments no e kakra emfa emamuna yenko abega fortuna se meko wono mo nchen sesia na okay mame emfem free ha say emra na yenko Japan na wo se Ohemaa adansefo no
omu hia oba no pade no wo pe eya wade anafie na solve case we na busua no kra wo no mani hu se wo mantimi an solve na sapon se we na ese nka wo ye ne dada kwakokin solo wo se oba bia enkope amu mintimi nkan wo de no La Pure Cosmetics there or no by minim de no church or honor mintimi nkan won so de no say emfa nkoma ye die no home e japa ye na was evangelist me daso asem ni nyina na waka no we na ba wo say oba bia ni wo be ka kire wo say menwo oba be de be sure be ka kire wo say menwo there be entimi enye sa nana sapon wo de no so out of context e ba cho. Okay, maminko abedwafo eso nana ya ase mewura ho awie mewura ho pa sorry Gia Charles ase emma mu ware mema no a matembo nyina ne se mu beboa mema no ama wo mu atimi aye de wo mu eye wabrabo ma pia wo so sintima me azama ye twa to so ntimi nka hwe wo di na do se katawa no sa abaya fo tenase yenko wonum nchen yenye wonum adwenche na fe yento aso evangelist mami free wo mra naima nyankopon hira pia naima eja me hwe me mama ne me papa na asem na wo asem no eni nyina so sa ho eni nyina so okay oba no otie afutu bone okay obi epona yakase obi epona so sana ususu oba no nyo no kwa na dwene na odenam otietie yese na we ma me hunu se wona oyerete na obeche na de ahwe no ansa na odi ache no naima de course sesia no se ya de a ya yi asase no nyina nkrata de hye oba ne nsa ankande obetu be ma no obeka so onwale bi sa ho akoko se ya da ba akopɛ no no ate shock afedi opawa me se na nya ono na sesa ne yema frifie o oba wotu bewura dem twene ne yema pie kɔ no wacha ware nya de so ba foforo aba pajotie you are the boss ya ho ade ye de wa betina fie abusua no afani afani mu okay otima se ma de wa ba bia ni mu no sabi o pra no kura bia ni mu no udi bem otima se ama manya sa mistake oba ubowura de ma dem atwo ne ma kwa waja wade wa bie kwa na to nche chewura no ba afi o metina ntine se o ma abufuo ba 1 2 no ni ma kwa Bible say kwasafo kukum na abufuo tie misi abufuo a tanim so na ma abufuo no en kan ba bi ndesa abufuo na chi no ye di asem abedifo onza abufuo na chi de oye nyina ebobo otima se number 1 oba ne ba matia ye nua ma ni nya saade no ana ahokira ba ne kwaye adwuma no agya ba ma no ho ahokira ba ana ba bia me store wo no mintimi ma ho sa wo agya ba ma no ho bra se o tianye ye no wanya nyamsuro nya obaba no ba foforo hye wo mintimi ne nko 1 2 punu na kromfo ko wura ho you are the cost cost enya cost en fati nka ho mesre de bia ohima na ohima me wasam na ohima me no in fact me de bia kom ko todam se ro adi shira na ohima we de mami me wasam me kire o de no ye be che yan koso ama je wo mukun moko he bama wanya asase de ne de ato akwa ba bama wali wa ba bi ote ho na se otena okodi fa pa tie ni statement ama yusu wasibi ana ontimi makohoma ana ode bante ne bayere ba just me koyayi na oba se oba ye you are the helper, you are not a destroyer. Okay, that's pillar. Naima pillar and bulldozer. Okay, oba bi ye pillar ona ba be so bisuanim. Okay, oba bi aso ne kunu sabe o hanya that to school fees so obi anim pillar ba bulldozer seconds green no wa dwini nyina gu on se pillar no se ba ma abransa no ye mere kura pillar no kuram emu to ba ye pillar ba ma brabon sei sabi oni bi abantente sabe o pia hu se oba pillar bi no on ba ma na nete ba se obenye oba budoza akwa homa nyina chi se obi abetonka
still wadapa be daddy mami we bulldozer onye pillar adentia the statement wa mwawu na watu ade no so nsɛn dabi as wa pray be ma no wa so watu be ma no wa so waja oba foforo na bande oba foforo wa ware court aware otumi ware foforo be ma no wa every right on ware court aware o wo ko hu abusuya aware ano no tie wan fa hye na so be wa bia kan eno na de anya busu anya ayi amamre o dabi etu be ware me no wan fa hye ma so be wa bia kan e kwa fifi nka wa asem otobu ase a no wa bone ko adu no wa jempata na nya prakopa no wa ba wura ne ma sa ne ma ko na chese wa ma second one so onye de omra oba wa ba busu ye do no chen enti sa usa kwa ya sa de na usa sha bufu on sa ba ma eti wo so onware itecha wura na asem o kai ko onware ada no bai ubelu ebe make false allegation to ba man say wa tuwa fidan a wutim de ne mpena betenam enso nya nakore ensama wo kan na ahima na sua de bi o hapa ma ni pantie me se o wale a wo wa besuo mesem enu kunu hu nkomo so nua bi abodam penkura wonu kunu dampa so enka bi nyedai o ma me abrabo enka bi nkyire nkunu ana oyere o papa brabo so no tena ye so no antena ye eni nkomo nkyire nkunu ana oyere okay sa wa sabin paduasa wa fampana say se wa no msa say we ye say that is your past o catch your bear man won no kata na bear man de mo ba o te ma say now na catch him say why you abortion when you fire blood when you atwa o ka fire blood fire blood come back kan ho fire blood yeah oh tie me ba na hima fire blood ko say be srewo je o catch your bear man so want to me anka wa no ntum na say o keka nsem che o partner onu nya nsem e ho no de ben no kono ko won de no ye afi no ba na tu afi na hey because in some ba man kan na ye perfect ba man tantro e ba hello ya kwena odi da chi a o bo tv na she Ohemaa me no kwasem say ememe bu mu akwasia okay ya ma ka say I say wo de wo ye oba me na me ye bema papa no ko suba mboni a wo de fa magu makwasea sana wono me na me ka che nti ma mi wo nyo mo bompo se woni ba na wo fa oba fufuro na also first question be say no me ne oba na tie o mo ma me ne kwaye machine o ko fa oba fufuro enti sisi asema ye ka no emema na wo bu je ho nso kwatra bro je fie petepe na ya ne enko aye wa ha no ye de enkwasiafo ye de enye nipa okay wo ja ho no wati abrochire se wo so ko nipa ana wo biti tamale me unity kumase enye adwuma kro na eye ntiase wo se motem ho ase we kwa adu ana obo oba ni nyina na enye news okay se wo do wo ye na motem ho ase a enti wo no de wo kwa de wo bi enye so so beti me akono amana do aduane am wadi eye kwasiebuo dem enkama emeka bi eye kwasiebuo dem mema de bu ma kwasia okay enye news se meti ha na be kunu ti ha enye wanwa ono ba no so wo do yiri na motem mo ho ase a wo do wo kwatwe wo mpra wo se de obesi aye wa ade ema oba no kwa ngu se he na me di bla ne ba no so to no ka bi ma ne papa na wo do rum se wo ye oba no bi be ye obi onu kwa de ne kama ebeba no ebe che de papa ne de no okay meba abusia ma menye wadwenkyere ewo asem yi ho na mintie de won so opese woka 03220 835-818283 03220 835-818283 Miriam baby si wasembi wate right ready. Oh, are you ready? Okay. Obi si mi misase mi bat me ba. Oni mi pakro. Minim ni pakro. Me ba. Me bisa ma. Abusia, Mr. Aya wo fra low TV set na now radio no. Na shana so say sima ba kuntem na sima eni tete dua santem no. Obetimi ama wadwenkyere na si na wonu bi nso atimi abaso na yakono wano. Me hwe say obi aba. Hello? 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 Mama Nadia Frefi. Wow, this year, Honorable Wine, Asante the Fine,
asan so so ya se asem ba me boss no way be kwa le to yo ni mo mutio kwa mama e bo inshirafo abaso adwuma die sunko amudie imedie de bia me ka o se enche tra eboa ye ma se bi ye wale fofo no mo wale dada o mo wale no e bi ye nipa mo hu ba kura e so fa ba kura o ni na eboa ma ya kama so fo ka bi se to be se o ira dia o kan chi ben ansa e me ma o ni bi mama o mo ba wale na ani e kama you know what you get so the my look at what a bit more no man fata but I was in kita awale de boy hono man je let's the man in tiro mo ble fata na bibia ba when yan kwaje we tutu doctor be champo ti pam dazo da se yan kwasuja na yan fa Helena hello Hello, good afternoon. Afternoon, Helly. Pacho with Edina Mabon, come a say, Dini, baby, I can say, no, me Pacho, me casa free Amsterdam. Okay, Pacho, it's you. Ohemaa already, dear Miss me walk a cram make can say. One, or ban papa ne bano, on the home friend, papa and mamma, men are worrying. Akola, yes, sir. Two, my men also saw our phone. One was on Chia, is our referees in the woman of doors. So do. Now, me besides papa and mamma, and woman and fear say, yeah, mamma and mamma, and the papa and that's so a dear referee our anymore. It's a woman a go our real. It one Chia, my papa and the young worry or my worry. Okay, yeah, that's say Auntie Helena, young Fabi or house. So, hello. No, good afternoon. Good afternoon, Medafo, baby, afraid. My mom, Pacho, your family knows that no life, my sister Adam see a coach. Oh, Papa Yanko. My mom, Pacho, no watch a sanka the boy's mind. Why are there so many? Oh, to car every summer for Kaha when it is. That's what we can say. I am already at the same one, we see Papa name. Now I'm meeting and coming. There's a woman now. Na ose foro na abomo pese obo mo kai ji mu sisi madam nyame chamo pa. Okay, yen so ye da se yen kwasu jam fa ba ko. Hello Good evening. Good evening, Medofo. Wodi baby afrefi had the afternoon no. So make us a feel it I watch the baby ma Papa, one big mama. Nhyira Malaysia, dear pa, more church, you know, Nhyira Mopa. Amen. About one to Papa, and then mammy, not among us. Now, Papa, no to Mamma Boom, your pa. No, na mind, and mother do not waiting to be my year, I do say, and Mamma no move my passion, only die, and yet, Mamma bread to five. Okay, me bacho ye da se e pa se wo frɛ ye abusu se no miensa ebo na wanhu yen ewo eye Adum TV na ene obradwumadie ne aye de brɛ wo no no kyerada eye inshrabo do dwumadie no ɛho hyehyɛ ye ene numbers a de bedi dwuma ne nyina kyera no ye de ebetudwa bronya de eteye hwena no heya madaroma sede mu ye no afibie mfie bebreni na maka ye ho ama yabo anyanka efi ahodo eni mofra pii de wono matutu sukuu mu enti afi nso ye damo entoma emu asikyire sika bomodin se wo so kakra ebekọ mofra ho na nyankopon obehye wanemu ekire ebeto yebo ase abiebie mu ehie pa midin de Ohemaa Benewaa from Ohemaa B bakopea meje wo so mamentua eye phone no phone in sections no na yenkwasuja na memfa bi ewo ho. Hello hello YouTube no okay yemfa bi wa ha. Hello Kafra. Hello Afudi baby afrefi ba se fe mi ma mi kwen duro mi ka se asante atima don fe
Don't fair, your child of the phone, my young choir, mammy. But I was a crime, person mechanic says, I buy 1 hour castle on 1 shilling a year, no, no, say, or bar. Our real young rooms are only no more dormo. Into 1 chin of her and swim, no one know on Temasem on Temasem, on Pawasem, no so a day. A dear now, yeah, a quite a real meal so. I or my to a bear man in my yana tem jamu for some story tia. Mun share now your bar, Madam. Okay, yan so yeah, that's a young question. Hello? Yeah, hello, Ohemaa Benewaa. I got right. I'm Pacho Mohon to say. Uncle Pond, don't many major and a dummy sim no young way pa. Holland had you mistaken about Hadia or you ever pump that dash so I can see no more cast you say idea. I watch ya big mama, mammy. Hey, and I soften to Yamishiro Mopai, no woman I drink friend, you know, or him our program in edition, dear. I say, we, mammy, one share in normal beans or ye. Bema see Boniquema and Mapequema. Yemfeni didn't and I make a conto kwame kwati or ban one. So no ma be an officer we nenya. I was so where what's the sound no ma send ye be a near can say. What's the sound no ma kwa now mammy ho near the adeno. Bema on soon quantity. And the Bema be won't finish and I can also buy cause Utum say Bema we or Bema one day or no you say who buy our dear no Utum or name my best and me and sons and 9 at 10. I would stay there wouldn't you. And one also sound no maybe who said Bema. I was say, mean, the charming thing, or yes, I was saying, be 2 number in it. And I say, send the other boys, original Nigeria Mokano, figure 9, to 1 I didn't send stars and also you in a Bema and also not University. I was all ye, or not the boy, what they home buying. Because Papa and Casatu say, Bema and some kind of the boy, Bema so Pema. And to mess or him, as I said, was what to send good to Shana Mumbrem and say, Cartan or Beatus and I say, I didn't baby or Banny Diamond, and Bema or some Yanaka, watching out or Bow will call at the king about with an M1 and a man so on Sunya, but no son and no maybe or between the Abona what they home buying, or him himself when you the mobile boy may be Biacoso. The Yamishra Mopayan watcher. Richard Dunson, I am supposed to boys and watch your mama one. I mean, come on here. Bye bye. Aye, that's it. Pa, young Fabiwa. Hello. Hello. Forwarding, baby, a friend fee. But I saw me, Alice, you can tell me, Joe. Yo, I'm ready for Moya, dear. Yeah, Papa, my way, Okay, young cry. I want you to know I am who can now water summer. Many of us to Japan. Now, young, when you can call Japan command Papa. Now, what about the job of the body man and say, when you know, no free Papa and Mammy, I want you know. Now, Papa will print you a farmer, I mean, fellow pa. And for example, I let him and years. Well, you're bad. I didn't know them when you will be money. Papa na kwa wale na dinti na ndo bacho kwa wao. Eti tu papa na kwa shane papa. Mami no so aba o so ba na biye. Eti ada ma sepa so what ya kama tia ya mi sirawo. Ani wa ajimi kasi o ma me de ma wo. Iti ni bi so bu zansam ya mi sirawo. Sa wa de na ya kama. Amen. Yeah, that's say pa amradwom de ya ye fie ye be ba ho. Abe shokemu. Okay, young question. Hello. Medicare, my yeah, mo Papa. Would you baby a friend fee? Open the free tele approach me. Okay, open. Pacho yanko. Rabano. So one here, one here. I saw me catch you on. Guys, I just tap. Che, I'm going to more young. Papa no hu sima me no ewo o ka kire papa no ene papa no o watwa wo nti no o tie mama na so ne neti baby mama ne adwuma no adwuma ne nko yi enne bi a o ko be Friday akọ blade aba se de be mama kan yi no ebi tu kwan enti ase na wo su ko no mate se wo de to fa ko be shedi fo wo jare wo hu Abute. Oh, Akumana rising, temperature rising. Get cool it down, mommy. What's it off?
Kafra. Me for the last caller. Hello. Oh me ma Yeah, Joe Wafa. Oh me masomo kofia se no tan coach. Oh me ma no obejo phone na mo nya adwuma. Da bia e ka se dwumade na modie no eso ye ni papa ne tina da bia no anofa wi ne anwumro na ye tim na ye fi ade afri mo nchen. Oh me da bia me ka se obra dwumade so je nwa wade ni siesia wade ya fe no na ye fa ne aye ni yie. Eti esre ye papa ne ye ma me no. Wa mun ka se ye yesi me do yesi se me do na ma ni je kura ba. Eti esre da bia mfunso ni fre no. Oh me me gidi se muti fo mo a mo kasa bia emma a mo beka che ma me no ana se ye papa no ma sunji aba na mom wontam no mesira no pa se wo papa enya wo ban no ne kokotena to ebede no akofi akwa tia ma me no enti esire mesem wo fa tina wadi ntam na wo kan aka mesira no pa awade no papa kofa no na wunya benkuma na nyina ni pa enti je me deni se wo mo so mo do mo ho a ye nwa wade siesia wade se ya sunji ebeba ene nyina ye tuo me da so wo me okay yenso ye da se yen kwesio ja eja boat wa late. Hello. Ohemaa bi me nye late kura me gina so ala na me ntomo. Okay yen kwa papa Evangelist brofo me chia o me chia beg mama so me be dwuma ma na me so fo na me tie girl na o kasa den man papa ne papa ne kofa ne lawyer na woni wo papa ne yirete enti se o maame na anwa onye nipa aw abotre we aye wo papa nya ko wanu nko a de bunu se o maame no na se bibi na enko ye kura wetina papa ni bi ene o maame na akokasa ama o papa anima banyam ne ewu ye se wo papa ni mo ase ana obi atake we nesa bu da bi no woni ahoje na obe da no bia ne ko ma papa no na papa no so ontu no ho se wunyini duru ba bi ne se wonni yira woni ko bofo ope moni nyame nya adwuma. Okay ye da se pa big mama ye ko na ye nyina nim se bronya bebe yi Nhyira ejumedi a Nhyira FM your number 1 Akan radio station wadi juma no ache aboa emofra wonum wonyanka fie orphanage homes ahodo koda no bi ho ma ben pa enso ni na oni agya sanye jumedi yi ne nam so ma wo kakra beba yenso ye kakra beba chese nanu se ye ko orphanage home ba ko ye de niam na ko cheye papa no hwe o se mama kola yi nyina se o mko school sika akasika enti ye monkaye tun samfre adwumayefo he wo so de wo mu bia eye o kakra ba mu bia eboa fri se ni humobroni mobono o de famerade enka kakra fa ho na yenko Ohemaa adwumadie ade ya medde wo mu ne se Nhyirafo di mu nokre ya ti say yanomfo de no bia da bi me ka se enya asase bia na edua so no bae okay enya asole bia na ebomafode ade bi wo ha wo tika beko bata nya nhyira ma ba de minim ni se ba bia wo de ade na ekono se no kuradie wo mu a eye nhyira ma pia enti nhyirafo de amanonefo Ghanafoɔ obia wode na ade ba ha no ogwogide se yedi mu nokre eye plane enti minim se de da ne da wo mo ye no afi wo ebebro so oh amen Ohemaa afi we amen ebebro so amen enye hwe se wusuro ketwa ma wo ba ye mo nwono okay so oh esha da bi we die 1 cedi we die 2 cedi ye kaboma na ba ba ye kese enti nya wadwen se ye sre mo ye ka ne se nso nye se bia ketwa se bia wo hwe mu na de 1 cedi wo de dwene Ohemaa obi wo ha de enti ameka ne sa ne se eti ase pa obi wo ha oni bi osuro se ne de ketwa na osuro se ne de ketwa no enye hwe eh da bi esombo papa hwe na me na mo konfa no che ko ba bi na sister bi hu sister minu ko hie yam se da bi edwom na anime o su ne bayare na me kwa akoto ade ekura me no scan na ekura me na me se na aka 100 cedis na me se sister 100 depend ekura me o sister 100 no kura na broso me se cha no na broso ma no yeah enti
nye de wanya ama na boro so obu ho a woni bi ba ketwa na wo no akoma na wo de ma no eni se de what se wanim no wayi wiyam na wo de ma no eno na nhyira wo enti mi wo gidie se afi we 2025 hwe afi we hwe nso hwe ai ba wiase Ghana nipa ewu nesa afi aso na wo da so tiase a na wo ye wo bi adoya wo be yi wiyam. Okay. No why you nim say afie be nhyira kase. Ti e be sra do fo nyina say nhyira bodo mommo ene de ko ba bi papa. E de ko ba bi papa o mu nhyira no. Onsabeka. Okay. Yenua ma mo ama no ne afi bia obi okura no onye ebi da. The first time I would tie nie. Would ye bone ya no ama ne said ye wo dwuma wodie ne afi bia wo babo adwuma die. No no so mfa ne ho nhyem bi ne wonhwe enhyira e be free e kire beba. Evangelist kakaka wo de wo sofo fa no ma ho de hwie kakra gu ho na yenko. Say brabot. Say wa hye ne die kakaka. Ba Eja bright ne de ba na OP nanammo de straight okay enti enim sa fi we de na me be kasa naima papa unkwanso pia obi nyente die ntia na mishira wo nase okay ishira na yema wo musa na foforo ma enti uchebi okay ne bi pa amen tina na mishira wo sa chembi ana wa chembi openyene bi ama ko be bi onam no nam kwaye bi ase yeah naima de tie ni naima skayere debi skayere ade bensa oh so sika yedi bi ye hia ade ahodo me kire uskase okay tie ye nhyira bodo skayere ye fangu da de sem fang suongu hunu anwe ye diska prenkwa okay ye de jinhyira okay ye de giani munyam ya de ba de owo nyina de bema ye de boye ho bai se me disika ma wa na me hwe wi a obi ba so ne me be ko am di fokra obeko okay diska ye no ana ye disika so prenkwa se o ya do ye mo ano bebre hyira wo okay ano bi o we hyira wa nyame hyira di akire ano bi o wa adome wa enyeye okay adentia asase nipa wo da sore a hwe Isaiah chapter number 38 ohini Zakaya okay na doye oyusu sika ya de ma ne so nyame ani Zakaya oyusu sika ay ya de ma ne so nyame ani yeah wa anya hodin sika ti ya de sika ya de ma ne tumi so nyame ani yeah enti abra Amos ba Isaiah nyakopo ka chenze ko ka chenze Zakaya so obewu no Zakaya se nyame mi wu enye ye kai se enti memeti ya se mi ni bibia me ko nyame no meka se urade kai se a me nam nipa nyame ni so kwa enti hyira bodo no ena oka bi de ya na edru se ya meyam hyehye me pa se wa unua ne yare ye no o 531 35 so wanya ama no eno no fato o meba o de meba tie me me se Zakaya se mi wu enye yi okay o de sika to nkwa 50 years kan ni fie ho yeah tie de sika agin hyira finya mensam amen me yo bi papa no hyira bodo no on fanto no se afi bia no e woni seeda wo de boa na se o ko problem wo mu nkotojo woni dem ka se urade kai se have a covenant with you every year nyanka ne kunafo na nsirafo ne adomfo ye no me ye part of it me moja ne ma ho de ye den ewom nti afi bia nyankopɔ hyira ne ma okay otima se makansa miensa wo ano a hyira ani sika wo de ton hyira ani de pre bambo ana ofen so adoya esa abie kwa ma mo obi a fight ya ma okay nti kwa fa so di sika wo di sika sia asamba nkwa na oko tu so no okonyame ani ma o bre because ye mpa bodo do so nyina no se ye ni enyina so ye ni ade a ye fa ne se seed ana signboard okay na udu nhyira ha nhyira signboard na me ehun se ha ye nhyira FM nhyira signboard no enti mani pansi signboard na abrabom se me fa kwala we na tade o ye janka we kunani me signboard ne se me na me mama duani dinti se mra bi bana me ko situation mu critical urade kai se na urade kwa hwema ne nto fi se wo yi free wa sa abofra no
ne ho akyere me da me yare beto fi no nipa more than 50 e kom be de wo me nko wo nso e nti se nipa nya bibi sa what am I saying man kwa sore kwasiara ba kokora nipa da bi no omunya biscuit ni to fe nye de nti what wo awon sika ne ya prepe no atoda bi sika ne bi wo prepa wo de kotuaka ebi wo de ya doye sika ne bi nso wo a wo sa de ti wani mu ayi ase sika ne bi wo a wo de tompa bo na ahye sika na wo bre ho pe no nya ni nyina na wo bedie enti sira bodom ye nyina mfa ye ho nya dai na ye mfa nya de na emeye nkai dum na se ye yare a ye ba yare a wo lay hands out so ade kai se ade we mi ye fa che me ba no nkwa e de be kasama amen na ima me baba could be a birthday na me ntwa ne taw na oya me baba Joshua ma saw them when na electrician on the electrical for me ntuaka and they would do the birthday your fellow Mr. Joshua Owusu Banahene Joshua wo oshim yo oya adwuma wo chana fo no amo me ye nkonwa enti Joshua me ma happy birthday right live long with success sa obrofo no beba enti yeah happy birthday what I'll come birthday dear na me fa birthday we say Emma Mama Esther I feel ST way free o papa mystical ene wo maame ehonum onum se wonum wo show happy birthday bombas ena atena se no Mama Esther birthday no ena me kan no Mama Esther efro ST efri wo papa mystical ene wo maame nche wonum wo show happy birthday nyakopon show na wonye wo kese bombas atena se ne na ya no mo base ya mani age keke fi se enkomoni mu ode bombas Akwenti unsem na okay and then no baby ampese ye di free ba no ye mfam free nyuma ye available okay professional any unprofessional okay he fa na dida na nyuma be na ho okay yenko now last week me buy and be can a hon sem bebre eche ya tifwe na professional jobs are available sisi ya hot cake yɛde nkrofo ko to Bahamas kronim Bahamas sena me twem no Bahamas Caribbean island country ɛwɔ Northern America honom no na Bahamas nyuma ɛwɔ hɔ for wɔn registered nurses and professional teachers dada who teaching license and a certificate and also nurse now who teach nursing license and a certificate akwenya ɛda hɔ ɛwɔ Bahamas na Bahamas no working visa and a day amount into ansana obe contract no ubenya o contract ha details be a room or accommodation incentive o salary obenya allowances obenya o food benefits ni bibia ekika emao ansana obeko Bahamas onom no apart from Bahamas as a professional jobs ne nyoma ye won no yesanso will be eco Germany into Germany we degree holder we school for the past 2 years awaye jumada in any corporate institution bia your job opportunities emao ewo Germany the me no crime mesa culture and say so we obi a or strong German proficiency kakra to say foundation language B1 B2 no at least names a home kakra dia also see a very strong candidate at the master job opportunities na ewo Germany no apart from that no your jobs to Romania the jobs to Romania no one are career driving services one taxi drivers for one auto mechanics one electrician plumbers spare parts nyuma your friend is saying fabricators riggers machine operators ni na available or Bonva stores in this akwenya ni na ebiama Romania Midbase no yes also job opportunities available in US. One person oko US ekoye juma or these luxurious cruise ships, yachts, any other boats na available in US. Anya juma brew crowd. There be stress free. Into juma no ebiama one more year into massage spa hunyuma. Why spa juma ewa hojo. Ewa so
over Jose. Minimum yakwa meka say. Because e be so mo. And me dey no so do say sini mu na odi blow say we enye no nkwa. Okay. Yeah, because say no nkrofo ko hu school. E ko hu school be 3 months and some money almost certification because ehun be hia say obe ye be apply ma wo. Obe hia certificate e che say unim ehun nim de. Ke sa ze be so obi akodi aka ma me ka se me kura ka me ko ka be ko no kwasem enti o certification a o dia ye spa ejuma anase uni certification kra na waje spa ejuma ne da che proof na ye mbo na nya certification ansa na ye application no ama enti sa nyuma no na ye available ewo ekra mabubo yiso. Okay. So say no, now buy now see UK spouse. No, UK they need a new a full-time relocation. Aha. Yes, let's update to horse say. Oh yeah. UK they no last maybe can't say a full-time relocation. But see no slots na available in Madia no nkrofo abebuki nti ma slots no enya available asa. No kind dey Rebecca Cho. See slots na available no for Mema. Oh, okay. No. Aha. And to you be man still when you say opese relocate fully enko UK. Sa slots na air available amount. The obe here na o passports. You be here say obe provide medical reports. Also be provide police clearance from any other police branch air available via unya sa documents in my bomba stores. You be ya fema di amount na. Say a school for person ko university and school be ni na available. Okay. Ni na available. Relocation the any there say once we school. So we school now fit the age criteria of 25 and above. You bet me about no relocate yako. And only a different from say you pay school amount e UK honum no. Okay. And only a different conversation altogether and also you be the home come. Okay. All right. Bronya na ebe bronya ba bronya amanfo Nhyira Zanzibar Dubai ni ade mo packages for holidays. Okay. You be all kakra na me. Okay. Into your packages are available say microphone bookie air to Dubai last week for instance mo yes ama me bought prize no my your for my microphone bebre and it was very interesting. It was very interesting. Into Dubai no me bought prize no ama say the microphone bebre air ko Dubai honum. Apart from Dubai your Singapore, your Thailand, your Bali. Yes, also was South Africa. South Africa had the account recently. And yes, also were to Turkey. But it's South African a package and a package, Nina a package. In and out BBR. And I packages no mammy be muncher. Packaging it is say your list package to say mammy to Dubai for instance. For no friend, mammy church or say. List package, your package as low as $250. $250 now, and only for accommodation, attractions, okay. What I say, flights and income. What be chawadi? What I say, what be chawadi? Okay. And your package is a standard package. What I say, standard package, include baby to say desert safari. What I say, visiting museum of the future. What I say, any 2 other attractions account. And when you say a standard package, we may have a few of Dubai plus tickets in accommodation account. And when it's in a for and it's also luxurious package. Okay. Luxurious package, for instance, say Dubai and no yacht cruising, there 2 to 3 hours. So so now any bet me out to party crowd yacht and so I'm with you. And it's also 30 minutes helicopter ride. The upper view of Dubai. Okay. Next my arrangements BBR and it's also within the luxurious package you get to visit Abu Dhabi. Abu Dhabi no then you have a day tour to Abu Dhabi plus visit Ferrari World. Ferrari World luxurious automobile cars and to also booking with us ubenya a time to have a cruise within the luxurious okay it's package it's package a dozen. Okay. What I say it may go from the least
sort of package eco standard one they call luxurious one. Okay. It mean now when the prices are Bonva stores they will amount. Your number your number here 053 109 00 68 053 109 00 68. Now Bonva stores you saw Aja Ecocent Road any Odutobri Bank no echi honum ehwane. Okay. Yes. All right. Mama trying to say obi wa ya ka holiday packages no or nim say be a specific 24th na bro nya ba free sabre eko yina free sabre eko but your time now ye dey for massive discounts ne ye dey find kofobibre as group package e dey kono started from 1st December e dey call 1st January. Okay. Yes, and the group for na ye dey omokoko. Into person o kasa group ni ho na o kodia ye betimi ayesa nhihye na ma. But onkwa na okwa most of the times also as I say group packages no eto da bia ne bo form esin say onkwa oko. Okay. All right. Yes, number no more. Bonvas your number ni 053 109 00 68 053 109 00 68. More website to be. Me patch your website near www.bonvastores.com and I'll be to me visit Bonva Stores on all social media platforms. Okay. Your last message. Your last message is say me refia. Last thing I know was say me kan ho asem no wo ma mpesa omukosua de wa brechi. Na Bonva Stores your 5 slots ema enkofo a ompese omukosua de especially UK honum. You be more free application window. Into you interested now opese on try sign so I contact Bonva Stores they ema all the necessary details. All right. You better say ene oba ye na say the maka no okwa ya bobo samane se bronye me pachu ye be breaki e mfimfin ho no. Okay. Till me pe 5 days pe why ewe ma ewe Dubai dem in Dubai in South Africa. For South Africa. Yeah. So no I can cry nice. Sure. My 4 days about. But one kasa de bia ye kan. My office. Me say my bra office. I try be. I try Friday. It's not Friday. I remember. Mama Sabre when you move. Until me man dem about. Yeah that say every. Abusia aha na bebe makwan ma ye demu be si. Mo fa nche ye bre no etia ye kakra na ye bobo ye insurable do dwumadie ne ho no na ye kai mo se china die ye beto ye boase atesem abobo numbers no me se wo ne ma na e wo fie wo de frɛ ye betu ka be fa da wase kama emu anwa esichire ni just bibia ye beje entade entoma momfamra na yemmoa ma afi nso yakopon mo nyamhye enye kese medin e de Ohemaa Benewaa edwatode na kakakra enti yentim free mu na yenso so kwakwakusua sesagum pau na yenko de ebro no sabre de wadawo makoso na fa waso fm na yento